ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯕꯤꯔꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯛ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯒ ꯃꯌꯣꯜꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ 2 days ꯌꯨꯠ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯚ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ngasi resource person amadi ngangbigedaba topic sing miyamgi mafamda amuktan khanghanjage Manipur degenerated political culture the transformative power of youth in its regeneration resource person na Dr. Homan Thangzam associate professor IGN Travel University mathangda Youth League Political Awakening Rescuing Manipur from Existential Threat resource person na Dr. Dhanavir Lysram, social scientist. Mathangda evening session the roles of youth in combating drug abuse and its means. Resource person na Hamilton Ngombam, senior journalist. Amadi moderator da ikai khum nazaraba respected sir Aung Sambam movie senior journalist. Ngasigi tharam asi mapung fana pangthok janabagi damakta tinbiriba khwai pumnamakna haubadagi loiba fawba saruk yaminasi haijabaga loinana haunabagi tanja adu logzage ahanbada moderator respected sir movie senior journalist bu stage thakta lengkhat piraknaba ningsingjari Moderator da achamba lengyan khudol tambinaba Mayolgi president Sanasam Mayolgi president Asem Prince na lengyan khudol tambinaba ningsingjari Ngasigi resource person da Dr. Dr. Homan Thangzam associate professor IGN Travel University waso stage thakta lengkhat piraknaba ningsingjari Dr. Homan Thangzambu achamba lengyan khudol tambinaba finance secretary Sarangthem Lamyan Babu ningsingjari stage thakta lengkhat piraknaba Makhacha thajarakpa oina ngasigi senglaba maira asibu chukhatpinaba Mayolgi president Asem Prince moderator amadi resource person singa maira asi chukhatpinaba amukka hana ningsingjari chithare
ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯗ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯤꯊꯖꯍꯧꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯀꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯄꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯑꯆꯝꯕ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ IGN ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯁꯔ ꯑꯋꯣꯡ ꯁꯥꯝꯕꯝ ꯃꯨꯚꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ Good morning, everybody. Masigi ekoigi nini sanba haibatare Manipur Youth League na sinba ekoigi numit nini gi youth conclave haibatare sigi ekoigi session sigi sorakpa ai keno khara thamjage ayuk ke session sida koi resource person ani legani resource person ani silangchen biriba Dr. Homen Thangjam aduga koi Dr. Dhanavi Laisram ani ngang bigani matam si ekoi resource person singda 45 minutes pijage aduga minute tara amana koi lengbi reiba audience tagi question answer tongna ba koi khudong chabdo pijage resource person ngang bek loibaga koi hangnana ba gai tanja du logjage mayam namada koina hangbini ba wafam singdo resource person ngang ida ningthina note toksin biraga yamna sang bana taba yamna specific oina question da lakpena ba nising jari aduga ani suba
speaker resource person ngam lor ga su adumana adum chapsana tawjage ado yaringai di khoi observation pb dana question da direct lakpina ba aina mayam da appeal tawjari hojik session se hojarage ahan bada Dr. Homen Thangjam, Associate Professor, Indira Gandhi National Tribal University, Ngambigadaba topic na Manipur's degenerated political culture, the transformative power of youth in each generation. Haibisidani, Dr. Homen Thangjam, Adongi Matam Lobinaba Nishinjari. Zamubibu Tagatsari, Ozadanabir the Kurumzari, Aduga Lenguirakliba Satra Satri Singh, Amasung Topa Mui Singh Dasu, Kognona Kurumzari. Narang the Gi Hokiba, Yutki Conclave Ibanina, Narangi Anisuba, Topic Su, Ainangando Ribaziga, Manabakara, Dum Yaugani Haivasi, Ayahan Badatamzage. Narang Ozano Nina, Building Tomorrow, the transformative role of youth in reshaping our future. Shijiga, Aina, Haidorijiga, Manabakara, Adum Yarongani, Madugi the Maktamayam Nangapigani. Ahan Bada youth, Maitelonda, Hantopadana, Amukitang Lutaktoba, Naha Haiba. Naha Haibasida dum Akogi Londa youth si cover togra naningsi. Makalahum Tonga Yang Bayabra Anakanze, youth ki definition amapi na Wahona Bada. Yan Hanbada legal instruments Natragana Malem the Chanariba Akoigi organization mayam, including government, Makoina youth si Kamina defined to we Haibadu Yang Minasi. Kudamoina United Nations Magi overall Lairiba body mayam sina Yuchi Sahitra Mangadagina Kunmari Fawa Sigi Marakta Leba Nupana Traganupibu Yut Kogani Hai Naha Lesabi Pakang Lesabi Admaina Haigatava Malik Aduna Masigi definition Jayambana statistical Natragana policy purposes demographic ki akoina stratification torok matam natragana policy ama semakpada target group sikana hengani haibana chingbada paksanna malem pumbada dum sijine sigi definition jigi amuk tong anba mana atopa institutional body, for example African Youth Charter, UN Charter of Human Rights kana leba dumaina Africa gi zulai Europe gi zulai aruna African gi Youth Charter gi definition gi matung inna magi chahi ji tra manga dagi na kuntra manga UN gi na tra manga dagi na kungamari aruna sina African nation gi piraiba legal definition si karigi no haibada akoina tentangna thamba yabade because it's a underdeveloped continent full of underdeveloped countries. It's a continent full of underdeveloped countries. Aduna dependence ki chang si amna wang yumda. Koi gi da so dum we luhong laba matung nupi pusalak laba nupi na nupa do ong raba matung da adum mama mapa da paisa gi oina sel gi oina saidang ga leiba haibasine. Mathang da World Health Organization Magi is a health related definition. Lion Tion Lako Matamda, Karama Makulgi, Hidak Thagani, Haivadi paracetamol Kakpizavada, infant Nakiam, Karama Makulgi, solution in a Pitagadra, Drakwa in a Guli in a Pigadra, Haivana Chingba. Aduna Makoigi definition Jida Diamok, Sahi Tara Dagina, Kunga Marie Fawasi, Utana, defined to it. Aduna Makoi Diamo Ut Haivasu Sinade. Sigi Yutki definition jida makoi na operative words so in a scenery wasi adolescents and young adults saiban. Ayamana health related issues ki hoina sigi parameters imasin.
Sigi internationally I know hum ka khangacheraba matungda magi lamgi oiba country specific legal definition ju loina le ayambana conscription military service the sangbu yabasina karamba chahi dagi punsigi oina hanba bot thadaba yabasina karamba adumaina torakpa then natragana crime ama commit torakpa kanjida maje youth oiribra adolescent oiribra angang oiribra juvenile oiribra adult oirabra haibagi definition nama lakpadagi sigi legal gi differentiation natragana khena bazile kudam oina United States India UK da youth si kana oigani haibajida akoi gi chahi trimpan sigi makha above 14 admaina lawi tramanga dagi en adubu Argentina gumba Brazil gumba Scotland gumba lamdana amuk sei tara tukki makha na law aduna sidala ai baji karino criminal responsibility si makoina law bangam lagadra jail da thambangam badra ado koina then adugi matungda vote hada bagi as of majority do natragana thabak ama torko makoi si permanent job ama pahen ba yagadra haibaduni aduga Germany gida yengbada yamna nungai makoi gidana chahi kun gatret ki makhasi amuk youth na define to karam bakandida social services state define to ba koina sumta bada swaida social pension mayam piri ahan sing then lukravi sing asina singwa mayam da aduna adulthood chi trying pani bot hadabasi yare haibatarabasu in the case of Germany hojikna hana West German harmi balibak sida sidana sei kuntret ki makhase yutan kobani haibase aduna globally akoina yengba matamda magi country specific natragana koliba charter aduna chingba mayam jina youth ki definition jida even if it is based on age sahida akoi gi foundation nama oiba tarabasu sigi khenaba jima lai haiba ama aina hana underscore tawjage second akoi gi society na piba khunai na piba definition nama ju lai youth chi aduna kitang karambano madugi do akoina tentakna yengwa kanjida economic dependence leiriba madugi paisada mayumda saidanga ga leiriba natragana perhaps on the government si leiriba kangbu samna aikana na koi fellowship scholarship phangba yarongani but after a certain age na koi phangbi yar oi aduna sigi economic dependence leiba sina youth chi kogada bani haiba ama financially dependent oibase natragana education da like should tamliba kangbu even if it is PhD or postdoc like tamliba matam du bogadi makoi si youth kogani gan then marriage and parenthood society na karigumba angang oirabasu yam nauna luhongba jo kwe dum thengnei chahida naujaba tarabajo eklubu luhongrabadi madi naha du kaudre pakhang adu kaudre leisabi adu kaudre na koina jo haiba ma leiri bazeni then society ki ahong mayam ama lakpasida ngasai gi akoi gi chawkhalaba lam haijaba tare developed countries especially in the west in Japan makoi da sum youth ki chahi natagana social expectations is hangdorakpanina makoi gi definition se akoi gi chahi ji sangna kole haijaning aduga underdeveloping or underdeveloped societies makoi dana sangba aduga sigumba developing countries kumba sidana akoi gi chanabi ama oina ngantana luhongba sina maram oiraga amuk makoi se youth ko ya de gan harakpa aduni aduga traditional definition of youth na masula kani akoi gi da maitei dai ngasai tamoda jo hangjarami lokun thangba haiba jibu kari no gan ado lokun thangba haiba di kari no you have entered into nangi adulthood ta changa bani youth do oidrabani gan aduna right of passage haiba di chahi ki matangi pokpadagi na yengakpa madugi matung ina su tongan ba culture tradition makoina su youth define to we haijaning masida interesting oi badi kari no akoina lamsi Africa da Masai hairi ba Kenya da leiba jati makoi gi oina di nupa na taga nupi ji circumcision tawgadabani Islam gi chanabi mo oibani na ana circumcise tawraba nupa oiragana moji warrior oiba yare madu tawdriba nupa madudi warrior oiba yaroi haibaduni akoi gi da hairagana thaina lalup system ana leiringai matamjida chaitra trepu suraba madi akoi gi state ki service changadabani thang ten heiragadabani by the age of 17
then adugi matungda ngasai sagon thoba hiradabani sagon lakpa hiradabani gana nupagida nupi dagi oiragana thagi khongchat horokpa gan traditional definition Japan gida nungaiba ma leiri makoi gidana seijin siki hairiba national nupa nataga nupi chai kun hek surakpada national celebration nama makoi je adult change and haiba ma youth ki matang loiren ana Latin America dana Mexico gumba lam makoi dana akoi gi language da kunsenara ana sahi tramanga surabi nupi masa se makoi gi se womanhood transition nama change haibagi traditional celebration to bigani aduna magi lamgi chanabi si akoi tradition na define toba aduga then society na define tobiba then legally define toba haiba kanjida hujik leiriba globalization gi matam masida youth ke identity amada jo confusion nama lakba to society gi expectation yamna wangakpa masai gi da hairaga nangji warrior roigadabani hairakpa maitai gi da thaina gi da chatnabi oiragana akoi gi lalupta kagadabni hairakpa hujiki dana thabak ama tawdaba yarakti economic dependence leibe yadre thabak tawgadabani thabak tawga tarabaju PhD loiraga sahi na kuntra helabani na nangdi yuti oidi so you have to get married kan sumaina tawmalakpadagi akoi gi Japan da term amaga thole aduna karino haiba kanjida hikomorian society ki pressure puba ngamaktaba masagi own akoi gi anxiety mayam amazu lakpa thabakti toro hai nayum thadoga leigero nasagi nayum saro thabak tawdaba yade laik su tambadu loidaba yade haibadagi akoi gi hikokomori hairibasina kaino haiba kanjida aise tasengna society dagi withdraw tawjaraga ai kamda dum leijarage gana aduna 2018 da sei kuntra mari suba Japanese sama mangon da interview lawada haire aise aigi sahi sidadi aije adult oidorabani aduba aingonda leiriba expectation mayam asina ai pu thangba ngamdadana longo ju haire tabak ju tawro haire nayum ju leiro haire adugi sigi leiriba sigi insecurity mayam jina ai talaktana ai kada decade ani 20 years he was hiding in his room masi mafam khudi makta ju thokpadawna leire I ngasigi topic si it's about the political culture of Manipur aina thamjari baduna ahan boy na interface samo oina youth ki understanding ji kamai leiri akhoi su kamai na define tawgadabano haibagi operationalization nama laktaba yaroi haibadu ma thamjabani political culture haibadi karino it is a set of attitudes kamai na kainomda akhoina react to it's a belief system aina thajari bajina karino that also carries the component of emotion kyamo yamna luna thena khanbangami haiba then social gi akoi gi leiriba expectation mayam amajida how do I react isam samna tension lakpada masigi political culture hairibasi conceptually or as an academic discourse amoina karam kandagi tholaki haibaji akoina with the invention of comparative politics masidagi thoklaki maruina second world war loirba matamda USA da immigrants maruina continental Europe haibadi United Kingdom jina Ireland moina leigragani lemhoriba Europe other than nangi Russia Ruski part sina tabje koina continental haigani karigi noga they have a different model of thinking pattern of thinking very different from the British ki huji phog the leiriba chanabi nataga magi convention yengba kanjida it is mostly informed by common sense madumaktana legal studies the thought haiba subject ma yarok to ribane reasoning di yawa common sense na depend over on the other hand as I continental Europe like France Italy German sigumba country dagi tholakwa wakhallon jina is more deeper logical it is more mathematical aduga based on statistics sama oirapa makoi gi immigrants mayam laba kandida colonialism loisale by the end of second world war I am from the liberation movement loina tawkare and now cold war gi matam ama labanina United Nations na haijana akoina British na sinaramba the anthropological approaches to study or understand other communities madugi limitation nama lai ayam river regime mayam je hujikti some have moved towards liberal democracy others to a mixed model like India atopa mafam khara madana socialist ki pattern de changbana ju tawi haiba kanjida cold war gi matam jida then how do we study continents like Asia countries in it
Latin America, South America, the labor may the combine understand Tony. Then Far East, Asina African countries, Tobomatam Sita Tolakiva, discipline comparative politics. Madugi Manungda, Akwegi Alman and Gabriel, Makoyan is in Sydney Barba, Makoyan is in a Putoki political culture highways. Aduna, Sigi Lady Ba, saying na political culture highway more in a ying ba, meeting to the, it was rather very simple. Yamna Akwegi, Kuba meing a madani. Sidili ba mi gaise, Makoina Hingzeri ba, Masagi on, Mahingse, Masida, Mako inform Oibra, Masada consciousness Samalabra. Then what is their attitude towards authoritarian regime? Dictatorship natragana, an authoritarian oiba, regime amalako matamda, Makoigi systems, Kamaina Makoina Wakal attitude Kamaina Kali Haibama. Then how perceptive they are towards liberal democracy. See criteria ahum the tension be. But Sigi Lejavata Rabasu, a quick scholarly discourse on youth, Madudi Yamna Sangre na Itamzani. Quick studies on youth Sida Charakna Anitogna Kaidok Paya Brana Kanze, a quick classical literature, including humanities and social science, go on after the birth of psychology, Sigi meaning the young Bakanjida, youth the classical work of the Lagare. As I political culture, Gido Icon among Laxage, hiding Vapoti Carino, Alman and Gabriel, Amal Gabriel, Amazok Sydney Verba, Maquedina, political culture Jima, and then youth responsibility Jima. As I meeting see, Todring among the zoo already scholarly works may am like Havatuma, Tentagna Tamzage. Platogi Republic the Gedum Hauragani, in which protagonist is Socrates or Idorivani. The Platogi Magi focus the Carino, youth Hivazidi, education Namayam the Changi, education Yaldraba youth to the Akwegi, Kunaiji the Matawam Matobangam Loy Hivani. And then Magi education Jedum Yami, mathematics Haigadavani, poetry Haigadavani, at the same time gymnastic, Akwina Jim Chatofuji. I don't Fujiki Matangas Sanari. Aduga, Makoida Tambigadoriba. Model of education should be under a guardian class. Platogia Humdo. Aduna Ayamba Sigizima Mana Tagnava Honabada, the alegory of the cave and a Masinarakani, Surung Manungi mi, Surung Zinakari, even John Rawls na, Justice Ki, Akoi Magi conception Namator Nava theorized or Nava Honabada, Sindariba, Masagi cave sig theory. Surung Zidi is dark. Mausana cave is always dark. Adugi Manunga Levedu, literally or figuratively, hiding a Zikarino, they are full of ignorance. Ibane. We maintain a Goa Manung the Leva, Hangoi, Ganaga Habiba, Natragana Karieva, Hai Manung the Leva, Tumitkan, Kari Hayeva, Haibo Manung the Leva, Tumitkan. So it's an alegory. They are full of ignorance. Aduna Siki ignorance, the Putorok Nava, the will of ignorance, Lotonava Honavada. Education Yamna Matokta, education Yaudrabadudi, proper education Yaudrabadudi, they cannot contribute anything. Maka Tarakpada, Magi Satra, Aristotle Nazu, Nicomachian ethics the Adum, Nasagi role of Yuchini. And a man that described over the Uzikadum relevant youths by nature are highly impulsive, they are passionate, they are driven by emotion rather than reason. Inkalapagi Matamoy Banina, and a young Omiga compared to it's like a very hot fire, and a chaga labadona, young kind of house have the Manitoba Liga. Man Haining Isukarino, role of education, Matoktai have. Ruzogi, Emily, that is one of the first treatises on education, Hujipa would sin the river, Chida, youth education development, the Yamna focus the way, Aduga, youth chidi, Angang Donadum like Taki Gadavaniga, Sigi models Jacoina. Anamala University no Zipo Dum model Amoina scenery, Magi Ruzogi model, have the engineering Tamgera, then even PhD Oigera, MA Tamgera, Anamalagi Makada Labor Mayamze, their approach to the model of education, hostel labor matamda, Angang Donadum Yam section of Sienaviri. Aduna Sigi Mana Amuk emphasized on the Kaina, youth, yes, book, like is very important, but youth always has to learn from experience and from your surrounding. On a tension like what the Mayama Malayre, Lerpa Kanjida, Masaki high political culture,
Sikarino, Akoi attitude, Akoi patterns of orientation, Nama, Toi Vasina Karino, Lady Vasina Karino, Tungda Karito, Gadavano, Haiba Kanjida, Manipur, the labor political culture, Karama Makalki culture, no Haibadune. Number one, Narangi, Nakoi keynote address the Zatum Yarong when in a Kanze, politics, Karino, Mapazana Quinagian character. Other politics, Sikarino, Haiba Kanjida, Ayambana, Sigi. Aikoigi Anova, Langongi Pausil, Haibazi, 80 Luina Pahanja Ningi. Haibadi here he talks about challenges and responses. Sigi challenge Mamsina Karino, Kamina respond to Gani Haibazisu, Sigi booklet, Sida Yampazana Yaurabani, Kahina in elaborate out the Suyagani, but some of the key features. Politics Sikarino, Akoina the Kaliba, Rasniti, Haiba Kanjida, board lepa, board Kaglepa Kanjida, board the Paisa Thadaba, Thadaba. No, first of all, Akuji Karino Haibadune. We are biological beings, number one. Akoigi bio understanding of men or women, Matho Matarak Prakhalle, Machina. Aduna bio oibanina, biological being amo oibanina, organism amo oibanina, Akoida dum biological threat dum lakani Haibadune. COVID Tenegre Aquina, Maduna Tavozik, Lenati, Namayama Tengari, then soy the accident toga see was a lady. Tawaina Hatke and Chinkak de Kaptaraga Hato Pasuyauri, Migi Magaka Ubazuyauri. So, we are always against some biological odds, some other dum lay high whenever. Our challenges is biological being a more even in a Lainatinagi trade legani, no, the Quishigani high whenever. But none of us wants to die. Sinning Deva, sinning driven in a Kedovani, Akupunzan Bamati Matoktai high whenever. So, Agambian Hoiki definition the life was a what is political, not a critical thinking the Huzik life. Chigi, understanding Sita Quena Poroxia Haivata Vade, Ahum Kandavaro, Yaroi Haivaneva, politics defined on Navana, Chantal Mofina Zuzi, Hieractoibus. Aduna Karino, number one, first of all, we have to conclude, not even think, that we are biological beings and we are against biological odds. Sining Davanina, Naning Davanina, do Ivatarvadi, we have to come together. So the act of gathering, Akoi the common trait of Malay Haivakanchita, Akoi se, Punsan Bangamava, Madugi consciousness, not Madagi emotion, because we are also emotional beings. Madu Yaraga, Akoi Punsan Bangamava, Karamni Hitak Semangamava, Karamana Seva Tovangamava, Karamana medical instruments Putopangamabra, then we are going to save a life. And nothing better than this. I don't even know. Aduna, first definition of politics is the act of gathering together. Then, we are also social beings. Aristotle na Harambatumaina. We are social animals. Just like that, Akwise, Kunayama the lady Vanev. Pangangi Kunai Obeai, Metegi Obeai, Hogi Kunai Obeai, Nepali Obeai, Amahekta Lebeai, Metegi Manung Bezo Ikompal the Guinea, Kunai Tongan Bamazulati. Siki Kunai Zida, later Mamatung Zida, Akoise constantly, Akoigi, mean as himself, threat me Amamada Diadum, Akoida, challenge Amatoraga lady. Furan Voirambia, Itumun get over, Sauran get over, Pururan get over, Makona Kulai Sinaraga, Kapambeai, Hatom Bay, because they are full of criminals. Si Tokamatam Zida, Akoyam Punsanduna, criminal Oirena, Tazariba, Natragana. Akoigi life and property the threat to wala pangamba masigi matang jida koina punsan naraga if we can take a collective action that can be defined as politics side, then we are also a natural beings ne prakriti jigi maraksida akoi se hinduna leiri bane madu leiri banina we are also constantly against nangi natural odds mayam ama leiri nong chuman badagi ising charpa ichau thokpa Nong Churaktabadagi, Ikang Tokpa, Chanava Fangaktaba, perhaps because of global climate change, Amoigera, we are constantly under natural threats of the lady. Machi Tolokamatam Zidazu, a song wang, the Ising Chowre, Koisom Turing Wang, Dika Storo, and a Lepaga Leva do Natava, Sigumba Even Amatolapada, Sanction Bangamba, Madungamba Zibu. That act of gathering together is politics side. Then Maduta Wangamba Mimi Abdina, we are political hierarchy baneva. Aduna, beyond this biological, social and natural, there is also something called political haibama ahumzigi mataktazu lady haibanev. Because that ultimately impinges on Karidano authority the Kanagi Makada Laidoriba.
ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐꯀꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯔꯣꯜ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯨꯠ ꯏꯁ autonomous agencies kanamtana haiba yaudabida we'll try to give some examples also akoi khata thoksaraga akoi na masida thajare haibadu leiraba kanjida akoi pundaba yade na tholakpado madugi jo mathok tabara natraga na leader ma tholaga khutom bi thilaga noisi taw haibadu ma yadoribra haibagi question di lakadne their political haibagi tongan understanding amaju chatkhine nei thajajay aduna political culture jida lakpa kanjida yam tiena khoina thambi ai akoigi Alman Gabriel Arman amasung Sidney Barba makha tarpa comparative politics ki so many theories theda Scott Paul makhoi myam na pibadu gi mathakta akoina jo amutang hangjabi yari akoigi culture jida the ability to understand surrounding je khangba ngam libra akoigi akoi basida kari leiri bage ne nakhoi gi da zu keynote address da akoi je we are part of the ecology sina question laga ju leiri bani then political crisis some of the koi leibado no ju tawri huji ki matang da our very existence ojane hen makha da thambira gani masida ju threat amaju lai haibane aduna akoi gi da political culture sida kamaina haige kamaini yengji ge haiba tarabadi langon gi paujil da jo dum tara khaina mana pire those challenges can be defined as akoi gi political culture amanena and that's too in a very degenerate haibadi lokhot pa yadraba manglaba Sinaba yadrabadu akoina degenerated mathanda sidarabadune akoi organism amada haigana cell matang sidarakpadagi adum loihidoini tumgidoine aduna politics ki understanding je akoida phajana leirabra number 1 number 2 akoibada leiribaje beyond the akoigi path to rail ching natabada mi oina ju uribra atopa mi ju taribra haiba community ki understanding ama akoida leiribra then makha tarakpada akoi no ji hingli ba si mari leina na mo geopolitics da khoi gyan taribra often we talk about Nagaland na furuk ya tari karamba lon ngangi Nagaland tok koro Manipur manung dana karamba jat bijat tari ha langon ji am phajaba ma hairi lon do margi lon do khangudra ju yai kabui na ngang lu bado rongwei na ngang lu bado khangudra ju yai Aga number 1 rongmei ka kabui ga jibu tongan bra chamana bra haibadu jo khoi kyam khangi mamangi da hek isu ama lakwa matam da nagaga yanadre haiba matam da kuki ka ten karko mayam adum yei rui khoi di kuki ga yanadre haiba matam ji da dum kuki kanano naga kanano khangdrabani na ani ji gi marakta ju yawja rudraba kangbu ju amu yei ru dori bani na langon de yauri ji kai no mi gi lon du khangdra maksu Hana kui na sigi lebak sida Manipur kai be yaroi Manipur ki territory kai be yaroi hanjan di hairaga moi gai du di khangbra hai be question du ne mi ki wangang sangang magi intonations kakching maring ngang patuga sengmai gi chakpan ngang paga andro ga ngang ba kanchida matu gi differentiation ba khoi da leirabra mi gi wangang ba gi rhythm magi intonation wang ba sang ba ten ngang ba na to na ngang ba khanau na matu gi akhoi da leirabra Madu Leibingamdrabadi, we are already living in a degenerated political culture. Haraktori bane. Yamna wangba lebaksi hongbagi wari sadring ejida very very simple loiba khang da biadra ba kharadi koi khangabra haibane. Then geopolitics lakwa kanjida Nagaland da thoi basina maram oiraga Manipur kyam yam skolakani. Mizoram da thoi ba for example Lalduma na USA da chalaga Christian country ama create tawni haramba madu haramba duna Manipur da kyam yam soi makhoi MP na border manung cross tawsaluraga chaluraga noi khulai thadaro Mizoram gi part oro haibna khoi da kyam na solakani NNC na natraga na NSNIM natraga na khablang na natraga na faction mayam amana hairiba kanji da khoi da kyam solakani haibadugi contextual understanding ama laitrabadi we are already living in a degenerated political culture haidor even Makha tarakpada amu akoi no huji hingliba mahing sida lambi ahum sida dum depend toraga yaradarane highway ahum hairajeba Dimapur bokchatpa highway ama Jiri pass toraga Assam phaujan ba highway ama then Moregi highway ama si ahum sida gi hena jo koi khangdabra karigi no akoi na Kamjong rom da challi ba highway More yogada ba international highway haibata bani madugu is alternative ama thirabra Madu do ibatarabadi akoi na huji control toba ngamdri ba highway gaisina karambano highway
ngamgadaba control tawba ngamgadaba sina karambano khudam oina jiri da chaliba highway je 90% very degenerated political culture. Haraktori bane. Then ethics ki wafam na karaida, morality ki issue na karaida. Aduga ethics and morality, ethics sidi kaino society na define to bane. Morality is all about I gon de thola kadabani. Nang on de thola kadamni. The question of ought. Akois yen loina sai hairaje. But I yen do hapang amgadra. It's my moral question. Ai sale banupani. I nupi di ampami. I nupi ani loan gadra. That is my moral question. Ethics na kaino nupi loan na tum yahalami. Akoi lamjida. Fataba thonglaban lay haibaduna loan asu baigemi yadre haire. Judge mayamama tum matu loli. Politician mayamama loli. Pesa payo mayamama loli. And then technology na mu kamaina scenery akoina. For example, social media. Then, sigi understanding of a porokriba makai, akoigi political culture jekari hoy no hierarchy baneba. So there are so many things like ahan laman bevar toba, hujipu togi gadra. Mayam nani hairi, satra mayam je ozata respect am to togre ni hujikan yangang sing sen. Idea times marmak the high. Eh, satra na ozado, sanman bevar toroktrabadi. Reason ani home lerangwani. Number one, you are not up to date. AI sina hirabra. How good are you? Because angang technology the savvy or bakharamadi, they at times feel that we can get anything from Chat GPT, forget about Googling and all. Not wrong. Ado aigi level da aina khangiba aina thizadana khangiba mayamje aigi ozaduna ingonda provide to bangam dragadi provide to higher transact to bangam dragadi in terms of technology level natagana the spectrum of the reading list and methodology that we use, ozaduna toropangam draba, madu ibatarabadi, angang dunama kamaina respect to gani. Then also, piglabangang sing the tuition ki culture amalakpadagi is become an issue of divided loyalty. Ayanga apikpada ay nahay bangang jina slow roeba class 3, 4, 5. Ako ozana high. Ado school de lay ozadu henamana luna lawdo ribra. Karigino ka tuition thaba matam dadi ako angang si akta nong chokra ne na gari bu pubo khong na gamta thinadra bane aduna angang ji da divided loyalty amalakani kanana tholi bano is it the education system then akoi gi mahing akoi no hujik lai ri ba se adum bhai ni bharat sarkar yaning de thibong kanana thai have we forgotten how to work koi work culture jina karai da lai gra adugi issues adum tholeba a kind of dialogical kind of confusion akoi da bokta angakpa ma thole then tampakta kakta bazin loirabra tampakta tari bazri Israel ki model am lauraga yes equipment ki terms of drip irrigation ke mayam hai gani precision agriculture hai gani angang ama yokpa dauna agriculture tawgani is the government ready to help us adui mahutta corruption na makhauri thallaga phullabani na over the peak of the machine to Dukan the Luyon Thomi Zineb. And Aquina Dum Yari was in that culture to never quit. Corruption jina, clientelism, a semakpa. No quite chidel lady, but Jams and Nijuno Tabakia Tumna Fangduri. That itself becomes a moral dilemma. I expect a Sunday dum Taldoriba, eh, nang like the man, but I Tatama Levi Yaram Ninegana. I sometimes Bavana Sarkan on the high way. They have sacrificed so much. We appreciate it. But it also comes with a burden of expectation. To fulfill the Wangamdrava because the system is all screwed up. Then drug is too lady. And ultimately, whole idea of Manipur. Manipur and Palakpakanjida, Akuju Praktava Malaya.
Because idea of Manipur Naga sing endorse tawde. Makhoi di hujik su dum hairi. Let us live together. Togetherness haira jena. A kind of new vocabulary am to thole. Even if they perceive a threat from the so-called cookies. Cookies may am the kitchen threat amaze, common threat amaliva tarabazo. Still, see ani je punsan raga tabakama tominaji haiva kanjida because the way they have socialized their ethnic mobilization ama tauraga makoi the pigi political culture ama laigre anti maite anti manipur oigre aduna akoi puminna ba matam jaju idea of manipur to talk se let's talk about togetherness. God has created us differently. So, aigi yum silegani, nangi yum silegani, we'll be very good neighbors. Kuki gena kari hari, they want a separate administration. Which is, sige lifestyle jadum yauriba, illegal immigration report. Then, akoy the later iba larik tambagi sang hengalakpa, thaba phangtabi sang leibanina, angang ko kumatam da jo akoy lenga da, akoy chama, haira jaigi lenga, hongi ba matam, my contemporary, Moi humdra madiloina, they needed medical attention. Fertility rate akoy da mangdharakpa. Madhumaktana angang se yama masinga maktaba issues mayama. So, full of dirt around us. Sige sida youth say sida do you have the power haibane? Obviously, nasa akoy na khara yeng nagi ba you are like fire. Mai gumbane banoi sak thoge haibat loina ngamabani and you happen to be in the most productive group of the lady ban. But history dagi jo lesson khara tampe abra. Youth ki energy natraga power low hi baze. Soviet Union ni matam da kari tauki. Marxist Leninism sinaraga youth became the vanguard of the revolution. But under a party may control the name Bolsheviki. And mission di accomplished tauki bra. Yes, they did. And naksalak by Chinese Revolution. Maogi leiriba ideology nakhoji karino. Maogi di phaza ba anecdote ne magi red book taga yaudriba mayam. You are all flowers. Adu leiti kana na khoi pami. Leisabi na pamdi lai na pami haidori bane. Auna lai da katpa yaba na khoi gumang aktani. Lai is di kana no your motherland. That power of conviction do never. No je leido ina katho baju yo no khoi da leiba power of sacrifice to adra you all become cannons never. Cannonball. Vongi nomegi maru oiraga. They carried out the revolution. First the liberation, then secondly cultural revolution. But it ended up in chaos. Pungchai saigi cultural revolution di Chainagi kona Deng Xiaoping na German oiraba matamda that was somehow corrected. Mayamama highway yari sigi mamangda sigi akoigi Marxist Leninist model hujiksu Leninism na informed tauba movement mayamama di leiri Naxalite mayamama leiri Manipur dasu khulai paiba look mayamama leiri mostly inspired by socialist Marxist Leninist Maoist model na inspired tauba mayamama su leiri and it's going on. India agi central part Madhya Pradesh Chhattisgarh some parts of Bihar Sida lei mafam jida Naxalite PWG makhoi mayam ju sigi model jina tauraga they are still fighting a kind of change ma porokna ba ada sigi Cuban revolution ju lei ko sida ju Che Guevara then akoi gi leigiba magi matam sita guerrilla warfare sinaraga ata Fidel Castro ga Che Guevara ga na moi ju yamna yang oiriba youth ngaktani matam ju da tawkhiba su leire then sigi natabada akoi na khara yengba yabasi youth ki leader ma yaudabhi then masa leadership ma identify tawdabida aduga sigi guerrilla tactics natragana arms sinadavida youth led akoi ki uprising je France ta thoki 1968 ta maruena Sorbonne haiba university dagi hauraga youth khaisina the Gaulle's ki mathakta authoritarianism je khoi pamdre make it into a republican the Gaulle the one in the badingam gide makha tarakpada naxalakpada khoina we can examine the experiments of the Arab Spring je 2001 gi je aduna Tunisia Egypt Libya Syria sida revolutionary tactics tagi di loina for example protest in nagi makoi and above all technology ka chanana digital mobilization sinaraga it could bring about some changes at least in the case of Tunisia
Libya ga Syria aduga Egypt di ngamgide change porakpa aduga makha tarakpada akoi gi Hong Kong gi protest sima akoi yengbe ai sidaju leader amada leigite makoi yam faja ba term chi nei akoi satin singi umbrella protest kan natraga nang haktang gi oiba akoi gi lightning protest kan social media digital world ji da makoina rely toroga ngang haktang gi pau founder ga sima from the protest ana but somehow China di command banina that was brought under control ona then Occupy Wall Street ngasagi youth khaisi yam kanna exploited oiraba haibdi noi marakta ju dum MBA ga tamba Europe di lai gon ba dum chatpa yarom gani products maya mama yon ba chatpa yarom gani logi satra oiraga na noi gi chamber du gi guru gi da dum su ba yarom gani somehow you are exploited but khoi gi chana bini na you believe that you are learning something new adubo Wall Street chikari no stock exchange ki street ni sigi matam sida youth mayam jina sangsal laga occupy tawraga yaroi Che Guevara gi model this scene nai but without using the gun hiding every there are so many historical instances where youth to the lead amana party ki makhada amana youth on their own self makoi gi energy ji sinaraga change sama porokna ba na sinagiba Manipur gi puari da su thaina dagi akhoina yengpa matamda naha je dum sinaraki haibaji madi leire ning thogi matamdagi lalo system haiba ma zu leirabanina makha tarakpada asaigi nupi lana hanbada su nupi khatana sona khiba mande nupa ju khara site yawo male hujikan gi tawba dumaina fanek natraga petticoat marum dadi lotpa ko then foreigners ki issue da youth mayam na puthoki bani Manipur da makha tarakpa handak irang da bhaglawna samjalakpada su youth had been taking tremendous nupi sing akoina nupi sing ko yaroi nupi sing gi marakta su satri sing mamang da jo armed forces special power ek ki mamang da su mayam ama leigre sramila gi matamda GP amasung atopa college amasung school gi satri mayam ama governor gi mamang da traffic police na bo nupi da chaina kanba khoi dum ugrabani youth had been contributing in the case of Manipur hojik luri badi kaino ngasagi leiriba degenerated oiriba corruption na haraba geopolitics da gyan dadraba Manipur gi ngam khaisina karai da leiriba no mafam khangdraba drug ki laina laichatama su leiraba then adugi matungda illegally changakpa immigrants ki issues me amam su leiraba matam sida youth na logodaba thodang je ibo haijau hairabadi nakhoi gi collective activism ama sigi mayol na tawiri ba sumaina ama nakhoi na mamang da ju sakhiba lamsang khongchat haijagadra madugi duma adum carry on tawdaba yaroi yes election akhoi na thadok pa yaroi karigi noga akhoi da agriculture fund ji horticulture fund ji haiba tarabadi akhoi capital investment ama lakpa tabani sarkar yaudana di yaroi an akhoi da hujik leiri ba ji yamna thori chingbi ani gi mong da jadum leibadong tawjari within the part of India gi system ji da leiraga India ji gi leiriba JNU gi chhatra mayam naga tawba namdarakpa freedom of speech mangalakpa matamda 2011 then Citizen Amendment Act lakpa matamda JNU gi chhatra mayamna because JNU da akhoi ju leirakpanina akhoi gi motto di study and struggle haibani struggle jida karina not only ithanda gi oiba nataba but chhatra gi khunai natragana lam amagi khunai ama solokpa matam jida akhoi da pangal leiraba khoina thoklaga mang tharaga either legal option gi lambi da changsan ba ama ohom ga porokna ba atopa amna protest then amasung akhoi gi yaning da for demonstration na chingba mayam ama toroba matam jida international attention ama chinghallaga akhoi gi sarkar pali ba sarkar jida hayan ba ma then the final option is akhoi na pamjari ba if we believe in Maoist MLM haijabatare Marxist Leninist Maoist oiba tarabadi system jidagi sovereignty gi tanbagi issue amazu somehow akhoi ji swaida identity gi kangauna ba amazu leitaba nate adubu part is up to you adubu number 1 awareness samadi leiba yaroi gram sina haram badumaina ma youth ki leader Nepal gi Maoist revolution ningthau gi palace revolution to halaga ningthau gi sagai ji hongdo halaga regime change ma porokhi baji JNU gi chhatra gram sina haram badumaina you all have the capacity to become an organic intellectual haibane loksing nokhoi da leiba yai leiju lehen gadabani lehen ge haiba tarabadi always believe in dialogical discourses debate
nang na hai bdo yaning de angam ba mata na doini but discourse na la ko matam jide de kai no we have to admit dialogical yana da ba mayam do antithesis ani thesis leira ba matam jida yana ba synthesis sama por pangam ba do specially mayol da changbra na da ka tai because ultimately na koina represent to ri ba je phuru lup yame haijaning natra aduna dialogical approach ma changada social media de aina haijadraju yarani because you all are keyboard warriors maside kai ningai leite Arab Spring gi akoina yengba tarabadi kai no the whole revolution it happened because of these keyboard warriors name Greta Thunberg haibra nopi macha ama hojik climate change hida tauri she is after all a small girl other prithvi sida then Arab ki nupi ama mokoi tholaga kari no akoi gi da sokthar ba hakchang khuding mak se ahong ma porakani haibagi especially developing countries underdeveloped countries me am ji behalf da makoi na wa ngang wajung am ieba carbon gi footprint se kamaina loktho han gani industrial emission jina si ni mi lega da mafam da noina u thajan ge haire carbon gi yonaba asiki me am ji mathak da tholoi they are all youth aduga makoi was yame aduna aina matam amada di keyboard warrior haibaje yamna tugut chanarame adu hujik tadi it carries a very positive connotation also as long as you use it for a cause haibadune natra hujiki matam Facebook sinabada koi kai ningai leite as long as nupa do egana mapi yaudaba nupi gi photo thagat pa gumba mi gi mapunchi hatok pa gumba to bidaba nupi oiraga na ma do ega hana koinarambani ma do duga koinari haibado haibidaba those are all petty things more serious issues da handak tawri baji noi khangam gani Wikipedia zigi you see anything on this maite cookie conflict and irangani because they have advanced more than us yes maite loksing lei khangi maite panghanju loksing lei khangi nepali ju lei khangi but technology jo khoi khusa ju am hai but Wikipedia di hantak mi na khoi de mun bangam gi but akhoi gi mi na su kari da won ngam gi because of our Twitter storms akoina anongo makhalgi narrative ama piba jo akoigi na sing yam thina ngamme so social media ji hoji thadok pa yaroi but most important ogi physical presence ta ba yaroi hoji constant engagement ama mayol na mamanga to wi ba dumaina lera khulak chatana paujel ama piba haiba kanjida nakoina khwaidagi thajaba do hana lokhat kadabane now we cannot be talking about solutions amarom dadi Sida Ladiba, Watok Sida. Ozaki 45 minutes. I lose it. Last way. I know Hibadi, Yamna, pessimist or Hazavanati, Adunata Vida, Madu Poranga Bohonavada, Ladiba, Akoigi, Sigi like the Hibad Mana challenges in a carino. Then how do we respond? Saibado. Every Suda Kanabiraga, Sansan Minava, Aduda Sansan Biba, Nambiva Taragadi. Hena safa boy gani hairasiga ai matang sida mayam gi matam pivi bagi thagatsari mayam purnuma pukurumja thagatsari waja amen koina ngasi pangthok sariba youth conclave haibatare youth conclave sigi youth haibasigi interpretation si different angles dagi fazana thambirame koigi legal point of view dagi masi kramana definition pigani aduga koigi societal natraga traditional kana kamai pini hybrid chingba mayak sing thambir matungda political culture gi thambirapma matamda national international as well as local issue da naha sing loriba thogdang mayam du yam phajana marik chumna thambirapma dabukta aza homen thangjambu kaikun uchari mamangda aina laukthok sekhibadu khajiktang sense tabu oina aina mamangda thamjakhibadu koi invitation da thamakpa potu da ai adum yengaga madugi makha adum chatha jakibani adu kitang hoktong gi toraga koi resource person singsi amamam question answer matam lobui mohta resource person animakna wangang ba loiba matungda animak sidida kana da hangbigedabano haibdo point out tobiraga question si animakta adum open tawjage matam do hana minute tara haibdo 30 minutes question answer gi matam bizarage aduga resource person ani su loidri bhogwa lengdre lebiraga miyam ga interact tobi kudung sabadu lominase mathangda koi ngangbi gedaba oza Dr. Dhanavi Laisram ngangbi gedaba
topic na youth-led political awakening, rescuing Manipur from existential threats. Ozabu Koksinjari. Respected moderator, duga tinbiriba lingbirikliba lingbiribli sing punmo ikai khunjari aduga lengjiliba agi marup sing ju ikai khunbuchari aingonda piriba topic si youth led political awakening, rescuing Manipur from existential threat havani school election bi yaure laithokadoin aduga maruina existent threat singse masida akoi youth singjin lower role si kari kari lobu yage haba yamna interesting oba topic ne tobugi budi uja homen haiba dongna ko aya masi loina manado manbani manung loi manai ana isu egi mod khara dum bijage ahan badaina topics te lacting de ko wari imteng lige ai wari yam legal wari liraga lai tak pase yam hainabi ne koi angang da to bugi type tu ne je adada aina koi gi G das ina ahalam na iba travel pai travel di lam koi bagi maram de iba se travel koi mane iba se da Gujarat da yamna paisa pakhalak pa mana bo millionaire billionaire ko do chan khare thi moi hum ji phajana hongnaraga England da koi bisat pa jane ada paisa ji phajana pakhalak pa gi eta sina ki do matam ni ada England da moi London da hotel amada 7-star hotel amada lei bagi book to busida quite top floor da lei sen lei bisan kai no da top floors da lei di loi ur ni sini top floor da leire chatli nukti he kumdare chat khre dagi theng ne halai koi bya ba koi langi yam nungai na leli moi gi travels ko nongmadi khoi gi electric circuit se fail hoye na moi lift se fail hoye me ad moi na ga tari na as ya ga yor to ka khala jin zara zara ka khap san 7-star hotel ga ji wang ko floors in zara ka khala ga yore pagi thong hang dong na ram dai sida moi gi marak tagi amadi wo khong kape wo khong dane kape pakhale mayam je heart se cardiac se arrest to gren ka sum ka khala pusi heart na mi sing ji angam sum ka khala di cardiac se arrest am to gole mata bakaji noi dana kanang heart attack tor baka dor ge hayo ha kana ai heart ko kaim to di kari lo nang kabise reception ka do magi so thanam bado lokhalak tana karak khraba mayam duna mai ka do thoang do leira ma de mai ka do thoang do yadre so do makha de le hore loba mukum batai aduni nang ai gi Manipur je khoi le ri ma ton dani so yaute you have got mobiles in your pocket. You can witness, all the channel of the world in a very small room with a very small remote. See this modern car plus out you from the alleys. Sakopya mandra. So yaudri. Namanabe mayum duda ngakang thoang dumina le kebra. Ado kungam punam dek nungai roi ko. Pamung do mu lutum bu nu mai ro so log da ya dekho ha so lo bu mi jin lu dois noi na han lo bi gadra ha ne kang bu jidi so lo ni chakhraga restaurant ka gi sa lai bu dong to bu ju yaw ri mi am ko my restaurant ja bu yam yu mun du u dei so kaw gro ko table the phamang pan sa tha na so gi wa chun kawro noi na so lo bachat kadra sima aina wari won rizari se aina nukti gi tum da de khan ba mani akoi gi academic terminology myam se kaw gi ne ai bu phanam kok sele yang khang ba ne ko an loi sele jong kok sele ko
वारीदी सुकाउ काउदेब अदुना नाउ सो लोब चपदो नोय ओइब ngамगदरा अहोदि नहा मैम जे ngамदो उमत मानद्रे थाजब याम वाले हुजिसिको खोइना सही कुन की ममांगदा मैम की थबक तौरपद सही निफुम की ममांगदो निफुम तक सुम तौरपसे 80s जायदगी सुम तकथरकपदा लेरंबा मिरोल की हुजिकी मिरोल याम खेने हुजिकी मिरोल जिना माननब तौजाम हेब अदुगा मनुंगददी याव यावदब पोचे अना प्रॉब्लम याम लै अदुबु टॉपिक से पीबीरी मिनाई जुम मोर खरदी थमजगे को टॉपिक से या मरु वरिसे मसागी री स्क्रीनिंग तौबदुनी करमबदा मागी एक्जिस्टेंशियल थ्रेट सिदा हौजिक लेब थ्रेट सिंगसे सिदा लैसलिबा स्क्रू जि लैथोकदुनेबा याम होने अखोय लैथोकनबको अदु लैथोकबा इंगम ngамदे लैसलकपुन हेले मरमदे आई खुलाई से पिक माल खुलाई चौ चौ पार खुज खुलाई चौबदी दरकार दी होय यानबदा कदी कई थ्रिट नो लरिस कई तो वइन थुई मैम से अखोइना वाथोक मैम लेबसे इशू सिंगसे पैकिंग दे इशू से न काम द पोट अम चाइरबदी चाइरिबा पोट सिंदु कार्टून नम पुछलगा अममम तवैना हापचलगा लोइसलकांदा पैक तौरगा थांगदोखदि कादु पोट चाइरो अदा इशू सिंगसे पैक तौबरा खोइना नत्रगा इशू जी हेन हेन सेमरा खोइना पोची चाइरिबुदो अममम सुम लोकथोका तोकप्रा नत्रगा न पोची चाइथोकनबा खोइजु याउं चाइथोकप्रा साइदने खोइ instead of packing the issues अखोइ पोट चाइथोकने हेलेब अना पोट से one by one अमम हापचनबा होनबजी नहासिंगी ख्वाइदि चावबो रोल अमने थुइबो अथोक मैम जे केदोबदि थुइनो now the question is it's very important go aina thamjaningbedadi अखोइगी से अखोइना याम ngalingedi उरकदबम लेको थुइबा याम चावबो इशू से मसी रिकॉलोनाइजेशन का डीकॉलोनाइजेशन का अनिगी चिंगनबा मनेब अनोबो लोइ चनबा मोंग अमा अनोबो लोइ चलिबा मोंगदु नानथोकनबा होनबा मा अनिजिगी तसलनेबा अनिजिगी मागी मुखाइदबनेबा कॉन्ट्राडिक्शनेबा मसाई ओजा होमेन हाबिबदु पॉलिटिकल कल्चर सिदा खोइदा मागी parochial culture, subjective culture, participant culture गाइले parochial हारगन निंगथौगा पालेंगदा दुम मान हारगा खोइ म्याम पयादे आबा खोइ केम हाइदंगी मतुंग कोइनि इनदना लेबसे subjective सिना ब्रिटिश का लाकाना लोइ चलकांदा लोइ मपुदु दुबु के दोदुनो खोइना लमन कुमनिंग लेदोइनि अदनो एहु म्याम तौरेनि अदगी कानाबा गजि तौन जाने मोइ कानाबा लोगिनि गायनो अदुगो पार्टिसिपेंट दी निंगतमे इसागी पार्टिसिपेशन लेरे अदुना अखोइना डेविड स्टोन एना अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अफाबुजी मान हाइबे अमजोन लेबा हौजिकी प्रजाजे अटेंटिव पब्लिक हाइसे खोइन नंग आइना अटेंटिव पब्लिक ओइरदी कैदोगदगेदा एप्पल मन मागी ग्रोथ से द ग्रोथ ऑफ द एप्पल इज 100% बेस्ड ऑन interaction reaction among the cells apple to gimarung the yauriba cells mayamdo aduna mayamji mukhaina bagineba saur easy mukhaina draba saureba nangna mukhaina draba apple je patkineba khuiraga du mangineba suksok chor oiba aduna tasingbadi 21st century ki citizen ki arthadi those people who are having interaction and reaction with the system having system to the interaction reaction labor do never when attentive public has adun lak kribang sagi anuba loi chalaise anuba loi chanbe di loi chanbezi makhala ni niko ariba ariba sidi am lai jan akhoi gi jahaz ga ji lak tana nongmei ga ji porak tana mi ga ji to udna akhoi gi lam ji loksale ga hin to loi chanbe ji di ingan ngana uba podamani
थेंगनबसु याम लाइ मी जिंग माग द दोंग दोंग थो ले फुगे जु याइ नोमै कापथत के जु याइ अदुगा अनौबा लोइ खुचन जिना कमाइ तोयदा ग्लोबलाइजेशन के जे खोइना सुम फना खनबानी अनौबा लोइ खुचन मने मरमदि लोइ चनबदे चंगिजि अहान बदा खोइगी नोइ खोइ कोक म्याम जे माइंडसेट जी चेंज तौनबा खोइ धर्म की मी थारकनी खोइ धर्म की मिहुत को धर्म की पाउजेन चेनबा मिशनरीज अनिसुबदा चाना सननबा नुसिननबा इकोनॉमी ताइदा पैसा तानमिननी कारबार तौमिनदा मतेंग पांगदनको थाजहलिमनी मोइ याम फैए अखोइदा पैसा का तानमिनी गायना अदुगी थाजबदो अदु फजना लेरकांददी कदौरे सागी नोंमै पुबा जहाज दो थुंगरे गनबोट थुंगरे लमदु लक्सनगरे सी थाइना तोरिस सी अरिबा लोइ चनबगी मोंग प्रोसेस अमनी ngasi gisina kamai togeda ahan bagi missionaries do adugi mahuta channel myam se whole the global channel myam se free flow of information I think man they want noi myam ji ojana like doctor ojana tambidram ni noi myam ji imai pana tambidram ni noi myam ji social media ga tv dagi yengama to loi tam khurkhne aduna bo anga mo de lai service na sammusuk mo bisi phaje na kwak macha hatpa kwak macha phaba ko jalamin ngasi na ngang phaje na lupa changwa tingena thai ni sam khoi ra ma pan thona ram de toro ne na hojina khoi bu lupa chahum tingena sa kuin tak ponte ne uzan tak pon ni ma pa hai ponte tv di na tro mai mabli to ber restaurant du da coffee thangmina raga pung ani hum pham bisi ju tv di na tro हाँ दी लिकोन साना बगी फम अखोई लिकोन साना यावरी नहीं ऐसे ही हुंद्राम दोई सुरम लिकोन साना बदा था दी खोंग जी साइम फम बजी बोक थेंगने ने तो वाकर फोन हुई दी लिकोन ना तो ज्ञान ता दे that means ऐना हाइनिंग इदी नोइदा सागी नोइबु सोशलाइज तौरिसे पेरेंट्स ना वजाना नत्रहबा हुजिकी नुसिता पाइरेबा फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन दुना नेबा that means मोगी missionaries से मी वने लागट्रेबा नुसित वइन लाएबा फुगे दिन नंग कनादा फुर दोन नुसित काउ दो मोय टीवी थुगाय गे मंगाय को लुद्रा अनि सुबदा साइगी इकोनॉमी टाइट अप तो अदमाइना होजि फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल कैपिटल नो एमओई पोट यो लिमियाम सिदी दुकान का ले पोंटे अमेरिका रे पैसा चले नि कोरिया के यो लिबा चाइना के यो लिबा लोई तोरी पैसा फंगे ने सुन तोरिस हां से थाजा हलिमनी नुंगाय हलिमनी पैसा न मोय लौरिम अदगिदी सागी नुंगै थुंगबदो अदुदि होजिमक्ति तौद्रे नुंगैगे पुरगदि लाक्ट्रेबा तोंगाना दुम खगी अनौबा मोंगदा सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सुमसुम नमधरगा लोइचनबै मोंगसु तौय सिना ग्लोबल एरेना नि अद इंडिया कॉन्टेक्स्ट यंग बकांदा सि खनदबा यादे खोइना खनदबा यादे दे वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉलोनाइजेशन अनौबा लोइचनबगी मोंगमा गिवारी सानरिमनिना इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम से नैनदब यादे अखोइद मोय लोइ चलिब्रा हाइबदु खंगदब यादे मरमदि अदुगी वाथो वाक्तने लाक्तोय से कुकी गा हाना बो गेरा नगा हाना बो गेरा अखोइ मसिन तिनब यादब गेरा पुनब यादब गेरा दिस आर ऑल सिगी इंपैक्ट नेबा जेनेसिस ती सिगी रिकॉलोनाइजेशन एंड डिकॉलोनाइजेशन अनि की मुकनब कॉन्ट्राडिक्शन जी नेबा सिकतनेबा अतै मरि सिदी मागी कनो वाक्तनेबा इंपैक्ट नेबा मागी फोल ने हाइतारे इफेक्ट हाइतारे अदा कोई सी सुनै ने दरा साइड पकली ने बकेम कानारोय अदा इंडिया की ऐ साइजर रे ब्रिटिश लाखरे अदगिदी इंडिया का मुंपुले इंडिया से पुन बकांदा इंडिया की पॉलिटिक्स सिस्टम से that is the largest democratic system in the world 100% right कहीं ना largest size है इंडिया की प्रधान इंडिया की भारत की कोई की म्युनिसिपैलिटी की मिहूत अदे भारत की डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद की मिहूत भारत की एमएलए भारत की एमपी बहुत थादर कारी में आमजी मसिंग जे लम मचाम दी हेंजान बहुत थादर का मिहूत ओइन लेरिबा मीगी मसिंग जे पृथ्वी दे लेरिबा लम मचाम दगी हेनो मिहूत नि यांग जाने अदो मियाम की मिहूत अदो याम बदुना लेबाग हांग पइसे largest democratic countries in the world have never luribdi
इंडिया की सिस्टम से मसे याम डेमोक्रेटिक सिस्टम ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ले इंडिया हैज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बट इंडिया डिडंट हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंडिया रे डेमोक्रेटिक सिस्टम दि लई अदुगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दि लेतेबा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लेते सिदा कोइना खनबा याबम यावजे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है कइनो साइ पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर हाइसे नंग सि लेंगाकपना सिटीजन नमने खंगबिरबा अइनजु लेंगाकपसि आइगी मिहुनेना खंगबा अदुगा लैरिबा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मयाम जे मसीना तौबम तोको मयाम दु प्रजा के दमक तौरबरा याम फजबम लेबा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी गिनी सी डिफिनेशन जाम पॉपुलर हो याम चपना उदरा याम लाइना मयाम पकांग नबदा डेमोक्रेसी की डिफरेंस ना कोई पॉलिटिकल साइंस तंग पुद चामु हन फारे बा कोई मसिंग बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कइनो सी की डिफिनेशन पुथोक अब्राहम लिंकन दो मागी मकोई खाइजे दलास की अंगांग मनने लिंकन नंग भोट कानी अमेरिका प्रेसिडेंट होइबंगमनी नकोई दु खाओ हाइबदि खाखरिन मपुंजी जुबो खाखरिन अंगांग मचा हमना हाइबदु अमेरिका प्रेसिडेंट दु मपुंजी जुबो मकोई खादी अमेरिका प्रजा मयाम दुनो हाइबदि लिंकन के हम लौरंगनी aduna my definition is the best one in the world in the synagogue. Ada amaka sagu nariba. Government of the people, by the people, for the people. Hayna. Adu da amu hay. Kari hay ke da. Lengak pasing se. Sigi amu kari hay ke da moina. Akoi ki kari hay tare. Magi se. Sigi government se. Masi ay gini. Aduga ayna togada pot miyam se. Miyam gini. Aduga ayna ne. Mui da mukta khan bada. लोई काव खोटपा आई सीब संग कीदना थबक होनबे याय हाइबसिजु डेमोक्रेटिक सिस्टम दुदा एक्टर ओरिबा मीदुगी मागी डेफिनेशन अमने इंडिया दा दु लेते हाबनिदा सुले लेते इंडिया दा सुले लेते बसी कइनोदा डेमोक्रेटिक सिस्टम जिदा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अंसा खोई की पॉलिटिक्स का हाइना गिबदो अखोई दि मसी होजिकानदि आइना इबा लाइक सिंगदा यामना लाइक करम लाइक तनो लाइक से तारामा त्राउम दुई सुरमनि नै करम बद हापनो कावरे आइना पॉलिटिक्स एनम नै नबने दा हा मद प्रिंट तबद बनान मोइना आइना लानबो रमनि न मोइ पॉलिटिक्स नै सलक्तर हनैबम पॉलिटिक्स देयर इज अ ट्रिक्स प्लेड बाय डेविल्स एडवोकेट डेविल एडवोकेट्स बे हमजन सानबा ट्रिक टु नेबा खोइन पॉलिटिक्स हाइस पॉलिटिक्स नतबा आ डेविल्स एडवोकेट हाइदि खनानो who knows economic, social and political norms, but he always gives negative response to the people and he always works for the interest of himself. Masa when devil's advocate kawai. Ada sigi politics si sum tawle radi miyam na waro uruk pasi masanta. Sigi democratic institutions ida democratic politics tawdra di miyam na sum waro uruk taba. Aduna loy na magsihe kanda. अखोई की मियाम सिंह वामन अखोई मियाम सिंह वारोदना कंसेप्ट तौर आइडिया मनेबा ऑप्रेस पीपल है ओट पीरब मियाम हैरिस अदगिदी ओलिब लमदुबन ऑपरेशन अदुना क्लास स्ट्रक्चर जी एनी स्ट्रगल द क्लास स्ट्रक्चर लेने ओट पीरब मियाम ओलिब मियाम इन अद इंडिया जिना ऑपरेशन होरे अखोइना वी द पीपल आर द ऑपरेशन अदुना ओपीरब मियामगा ओलिब लमदुगा थेंगनबदुबा खोइना क्लास स्ट्रगल कौरे ओलिब मियाम दो अदुगी आइडेंटिटी से तांखुल नते नागा नते कुकी नते मैतै नते अदु नते वी आर द ऑप्रेस पीपल हाइबजे खोइगा आइडेंटिटी ने सिगी आइडेंटिटी से ngana concept torमे सी ngana सारमी अदुना अदु बरगदि क्याम सेंगरे अवांग नोंपोक्ता आइडेंटिटी अमता लेते एक्सेप्ट ओटपीरब मियाम नत्तना हाबसिन अदैदी ओटपीरब मियाम दुने ओलिब लमदुना अनि थंगाइनबसे मालेम जिदा प्रिंसिपल एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन दा चुमना थंगाइनबदा माइ पाखिदब लमम त लेतेब दिस इज नोन एज theory of the contradiction of Mao Zedong si Mao की theory of contradiction है सिनेब सिदा प्रिंसिपल एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन दा माइ पाखिदब अमत लेतेब माइ पाखिब अदुदी सी माइ पाहन के प्रिंसिपल ओइ बहायदी अखोइ लोइनमक से
ओटपीरब मियामनि हाइबा आइडेंटिटी सिदा लेरगा खोइना स्ट्रगल तौरमगदी माइ पाम्बे याय अदुदी सिगी कॉन्ट्राडिक्शन से कमाई थुगारकने oppressed people and oppressor हाइबा अनि की कॉन्ट्राडिक्शन से कमाई थुगारकने दा oppressed people मियाम से तीनबा अमति याहलोयो कैदोरगा तीनबा याहलोयदोइनो नंबर 1 आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तौनेबा मैतेई न मैतेगी नागाना नागागी कुकी न कुकी की अहोमिया न अहोमिया की हाँ मिजो न मिजो की गाइसम तोइजे सी लोई ने बक्से हाँ पुलब की नेत्र जुमाई माई लम मनुंग दो वरों ने मणिपुर मनुंग दसु वैसे बा मणिपुर ले मियाम से नागा वगैरह कुकी वगैरह मैतेई वगैरह अदे दी अमा वगैरह कोई मियाम से लोई ने बक्से अखोई की आइडेंटिटी लाइटे आवर आइडेंटिटी इज और फिर वो मियाम ने वी आर द oppressed people in हायर मदीना हम देखना रोए अब द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आइडेंटिटी इशू कनाना सानई अखोइने सानब नतेबा सानहलकपनेबा सी ज्ञान तादो मयाम जिने अखोइना याम थीन हंदन येंस आइगी कांगलुकी अदुगी कांगलुकी अदागी कांगलुकी अदुगी कांगलुकी तौरगदिने सिगी कॉन्ट्राडिक्शन से तौदबन फैब ngomoi दबोडी करी ऑल्टरनेटिव कदौ लेरोदिनु प्लान सु ए ले बी ले सी ले आ जेट फो ले कैम वारनो ए द माई पाक ट्रगा फन फन सोंग नो सिसा का तौथुनो जेट फो ले यू कैन मेक प्लान अप टू जेट अदुदी सिगी नाउ अखोई ngसिगी ना सिंगना नागागी नहा कुकीगी नहा मैतेगी नहा मैते पांगी नहा म्याम जिंगजिना अखोई से अखोई की आइडेंटिटी से ओटपीरब मियाम ने हाइबा ngमगदब मिसी यावरक्त्रेब अमत लेट्रे कोई येंगनि गाते कोई सोशल साइंटिस्ट आइजे मियाम की मिहुन येंगनि गनो we always try to make the pulse of the people अमत लेट्रे लेट्रे का ngasi ji wari ji kamai sadeno how we can talk with this on the principle of antagonistic in between oppressor and oppressor so kamai sadeno सिगे सागिजिर सारोइजिर खनरोनो नुग आइगी माइकेदगी दी नंगने नंगी आइडेंटिटी दो सेरान तुराना लौरिंगैने मीने इंजलकपनि कावरनो यू आर आल्सो नंबर 1 CID खुना येंगनबदि नोइनी सी हाइबगिनी नोंमै पाइबा मी युमदे याम तोय तोय लाइस नुग हायोगद्रगदि फत्रबा अदा अतैदि पाइ हायरो अखोय सही खरा यामबना हायरकनी सही खरा याम सिरजु यारनको सही तरा मुक्तने एडवांस होई चक्रिजे फनाम को हिंगेदना हा अदुना सिगी सि थमजरकांदा अइना सीमा थमजरकांदा को ngसागी स्क्रू तौसलैजे अखोइना अनस्क्रू तौ मतमदा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू अंडरस्टैंड तौबजिना स्क्रू दु लैथोकदौबनी अइ नंग ngमद्रा इज अ क्वेश्चन तौबियो प्लीज नंबर 1 अइ ngमदौ मानदेबा लेसन गने अइने मसी हाइज व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन द सेंस दैट यू नो सागी कांगलुप की इरांग एना थोइसे 1980s मांग कांगलुप इरांग लेरमब्रो 1980s मांग ड्रग की इशू लेरमब्रो सो लेरमोय इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सिगी क्लास स्ट्रगल लेबो जगह सिंग से सिदाने कांगलुप की इरांग आइडेंटिटी इशू इथिंग नेशनलिज्म ड्रग लोई कोना सटकने अदुना जेनेसिस से स्ट्रगल सिनने अदुवरदि नाउ अखोय जी ऑप्शन अमु येम तार लेट अस सी अनदर ऑप्शन छिना अखोय की मणिपुर से कनबंग ngमगदोरिबा ngमोइदोरिबरा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रिंसिपल एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन ओइगद्रा नत्रगा नन प्रिंसिपल एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन तार अदि हानबा सिनबा नुसिनदबा चंगनदबा इकोनॉमी सोंदरकपा सोशल फैब्रिक कायरकपा politically stability सुले लेतबा it should be off and on going on तौनेबा सुम लाकने अदुदि now the issue is got अदुदि मसाना अखोय पुल्लगा थेंगदबा पोतो पुंजनगरनी हाइदना पुंदनबा होनबगी आइडिया मयाम इंजेक्ट तौसे मसी थवोइना आर्किटेक्ट तौबा मनेबा अदो अखोइना खंगगा मतंग चाना थिंगौबसे अखोइ खुनाइगी मियामगी तौगदबा मथौनेबा अदो अखोइ तौद्रेबा मरमदि
each of the communities there, they are very much at stake on identity issues. Ako yung identity loy ngaw. May tayo may ngakta kalin na ngangs. Not adu identity di hayang pulab apun maduna otpi darba miyam ni har kanda ako gi identity kari hoy sige hada si warazi na hay badum yakin kanana bunga si manipuri naga paning bayoge kanana bunga si manipuri kuki kauning bayoge ha manipuri maitai haibo manipuri tapkim si maitai ngakta hoy jihab si yorin manipuri kana leirige sida si hangba yabang wahangni nasaki nationality do understand tawdragadi pot ludra do aduna thamjaningi si aina thamjaningi si ko Genesis ti hojiki duni maduna maram oiduna thoiba isu mayam singsineba ada isu ji thoedana thawaina mina semakpanina akoina ju amamam tawaina loislaga pek toroga namjan bagi mota akoi ju isu jing du chawthokna bo honna bada unknowingly mateng loi pangneba khanga pangma nate ko khangdana pangbani aduga akhangma khara khangna thamak poni noi khoina khangdana loi inbane hoise khangdana inba yam jani aduna lupsi masing yam thori je ko aduna sigi si thamjara matungda aina thamjaning bada ko adu di ngasagi decolonization gi process da la ise masi akoi wari khangre recolonize already high the yararoi maramdi akoi gida forced assimilation lady adagi di accommodation of surplus population adum lady adagi di captive economy still akoi woidi ko adagi di small dose of political tidbit ngasi bok de pire iba potsi chaning ma potu pukham du putho pise deba samas toin in budong toiba ko aduna sigi thokhium yam doi hangachar roi adugi mathakta armed forces special power ek leini ko that means local projection of permanent emergency koi president rule lai ga nam yam ja ya ngang ni na president rule koi re dum leiba ko koi leita ban boni aduna PRI se kaim nate magi local projection of permanent emergency ina haibante power political scientist in harini simyam jingji yengjaraga aina laksaning isi na singse sigise re-excuse existing magi threats myam si khoina rescue tawji haradi akhoida sagi option atopa ma yengbi yar ise sagi khoi oja homen ju takpirmena akhoi india gi leiriba magi structure ji da system ji da democratic constitution democratic institutions e masida nang aigi leipak se democratic state democratic people oiba ngamgadra si atopo alternative amani sidi yengne jisu yai mako ki dumuk thamgre se bako ani sibaji yengne jisu yai sida ina yengna sina haibagi maramdi kenada akhoi gi sida se aina sai haijagre democratic institution lay democratic system ni sida ai nangje democratic attentive public democratic praja democratic actor webangambra ngamdabra democratic cells within the apple ngambra ngamdabra ayam pakhalise Mr. Moderator ina yam pakhalise India ji yam chawba democracy ne di chummeba India yum mayamje whole the family of the India say dictatorship family ngaktaneba including Manipur gi yum ji juna dictatorship type of family ne imung dugi ahando aduna haga lora mi masan paduna ai baba arts tam jage science haijade kari science logodam ne science to mulim baba doctor hainero kari doctor tamudam ne haine ha baba ai sana jage sana ke doge ba nakhon ko thudike sanandre lai thawa yaw yek ba nga mathun do kawbi dana lai yektre nupi ngai kamdori nupi ngai kamdori Manipur das nupi kalli ga Manipur nupi myam nupa phu the football ga chamane ngarang nan jom hatu edana that means all these families family are the unit of the state are the unit of the nation
nations are the unit of the world. Aduna yam nungai ba IS ta yam toina hang ba parikha am le question am le ni the state is individual leaders habama state is individual ni individual le pak thok khim ni haba ade amana sma haba the state is prior than the state is prior than the individual the state na hali lak pasine ba aduga discuss sen nan mani mayang ngau jani ke individual la family la lekai la ga smai tor ga state woi do state is prior than the individual high is bona atai gi nate ba akhoi noi mayam na chenbam thok magun du che laga state tu gi mi mo wei bi yar kan da sember state to aduna individual gi hali ha bane aduna thamjani gi di akhoi gi yum mayam se imung mayam se democratic family samtang woi ba honase Number 1, democratic family were the Ade Tholoko Mido, democratic leaders who in board Karakoda. Adegi family me am doing democratic law were dinner. Pull up, Tengainani. Hey, house this might we are broken. Budget zero, Ganako. Remember, we know the norms of the democracy. And the Kam Kang Dermina, Yum the dictatorship, Warmina, Kara democracy, Kara Ubu the Pavoining Bono. Aduna, Yam Namaru in a con. ID. Akhoi miyam se si democratic actors oinaba honaba aduga afaba governance sama leiraba praja jingsina attentive oiraba aduga akhoi gi ngasi gi youth miyam se masina possession of national character atai dharma nungma ma kai kem to biru no kai do no saidani akhoi nanga ngam miyam yam lobi dharma bu mi isagi manung dam yaw leizra jibu kai no I wonder Midi Dharmagi, I want to hand me lemgo. I know the like from the sative, like me from the Yogdiv. I move Dharma one million don't want the video. Dharma Miko is had a Yogsel report never. At Anga Pedro Piran by the Lao Kong to Yaponteva. See how this house Yoni, I know hiding the Anuba, Kunmato Suba Sahisagi, Magi Lamduyam Sokot Siaraba, Magi Miam do Faziardi, Anubu Dharma say, possession of national character has never. Nangi nasada anuba dharma, new religion, karamba dharma, possession of national character. Manipurla iba mi loi na magsina, hardworking, sincerity, punctuality, discipline, firm determination, sacrificing spirit, sense of belongingness, sense of patriotism. Si pulab sibu amata yaw danga akhoi gi makok da yarga collective over Manipuri mayam jingjigi national character ji sini higher the Manipur will be the golden peacock in the very near future. Aten matam da Manipur sanagi wahong ure the walaite. Chumdra. Ada akhoi gi apun ba character se. Sigi apun ba national character se. Akhoi ngasi ba sakna ba hona ba sida hona ba mi yawi adu ikan kanadi. Sida naha singna Yam Sawa Todang Malawi. How to mold national character. Aduna Sigi national characters is mold already. National characters is magi element meamse, characteristics meamse, masi mindset yauzer mido. Lebang actionova, come do gang sil. Ozawa shnova, come do gang sil. Ako na kasi say miwi bagi punsi sida. My punsi the saruk mari wo na thoga lariba aigi personal life aigi family life aigi professional life ade aigi yamaroi ba aigi social life mari sina punsi sarga haloi do punsi khongcha sida laiba nang ai sida sigi mari se masigi skill pada yaw life skill yaw attentive oiba mi ma oigadabada akhoi gi larik matam sina mamang pa na pambagi bong matungina pot mari sigi manung da loi hundoga khoi professional life sikata ne bakoi thawa yours aduju professional life to thawa yogzere zu yai ko profession du phasana khangbi gadaba profession ai torob lesing yang khai chai torob lesing yang khai sa badu pung 3 da sa kare pung 5 da hale sigi yang khai sai ne ada nang lesing ung bu gadang di thabak tor me tara he na ko mapan makhai da kabi ro horen 5 makhai natra taruk tu lapi ro pung amatang he ne na nungti gi thabak subiramo nang na phangiba tolop tu dagi
अहेन पैसा नंगना फंगदौदी नते लेबाक पीरमदोइनी लेबाक तो क्या चाहोगे यंगसे मणिपुर तोखरो इंडिया की वैना मणिपुर वैना डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह ओजा वगैरह अमा वगैरह मगर लोइना वगैरह माना माना चारिबो तोलोबतुगी मथक्ता अहेनबा थबक तब मीजे खुद मसिंग थी याने हुराम ngakne लिसिंग याखै चाबा इना पुंग 10 मखाइदा चलगा 13 अदाइ चलगा होरेन 3 मखाइदा हलगदी माइ तोलोब लिसिंग 90 दंग ओइदोंनेबा अदो कुन हुरानद्रो लेबाक 10 हेन पिरमे मोत मा कुन हुरालेबा अदुइ मीदुने नोइना सलाम कोलिसिंग सेजि हुराम उसावरबा खोइदि चीफ गेस्ट दम ओइदम मानो होरेन लोसेलमदाइदा आई मयाम के लिसिंग 30 हापचरे यादु खुवा खुननबा नॉनसेंस अखोइ नोंग द चीफ गेस्ट ने बातोन तोरकते होरेन खोइदि पैसा पीबनते थाव हाबना खर पुगी के सिदनेबा अदुना कौरक बहुनदेबा थमनिंगदि माइंडसेट सिदा याम हेना कनो वै अदुना याम लेग्रे को खोइना थमजनिंगबदा को अदुना आइदि मागी यारिंगदि अफब गुड गवर्नेंस समा लेनबा ngasi miron naha singna hojitagi honeragadi hayeng afaba lenga ama afaba miyam ama leibu kandane akoina tawning bada tawungamni maramdi lengak se power yaweba power is kaim kanda power with force courage power is yawini aduna masigi posimaga leiraga yaringedi hojiki akoi sagi national character se मसी फजन पुरक्सी ओजा का साइगे अखोय ओजा होमेन जो हाइबिरे को आइडिया ऑफ मणिपुर हाइसो खोइना से आइडिया ऑफ मणिपुर हाइस केम नते अखोय की मणिपुर की ज्योग्राफिकल रियलिटी मणिपुर की हिस्टोरिकल रियलिटी मणिपुर की पॉलिटिकल रियलिटी दो अदुबने आइडिया ऑफ मणिपुर हाइस अखोय की ngमखै नुंगै लेरिबा से लममक्ता हारसु बाउंड्री मत जो अहुम थोंग लेरिबा नेचुरल बाउंड्री है चिंग पात तुरेन खापनी सिगी तुरेन वांगमसिना ब्रह्मानी सिना मणिपुरनी गाइस नेचुरल बाउंड्री नि सिगी चिंगजी वांगमसिना अदुनी सि चिंगजी सोमना खोइनी गाइस अदुगा हिस्टोरिकल बाउंड्री है निंगथौ दुनु पालिंगेदा अकनबदुना आ योक्सलम असोमनो मतमदा पिक्सन मेन मान तादबा बाउंड्री दो अदु हिस्टोरिकल बाउंड्री क्लेम तबो याबा जानते अदुगा पॉलिटिकल बाउंड्री है फजना खन नैनरगा डिमार्केशन तौरब पोट अमनी लेपाक अमगी इसेंशियल एलिमेंट्स दा डिफिनिट टेरिटोरी हाइजे होजिकी पॉलिटिकल बाउंड्री दुनेबा अदो अखोय अहुमक लेजबा लेपाक निको हिस्टोरिकल जु अदुमाइने निंगथौ पानबदो मथंग 76 माइ कइम त कायदना परेंग जा लै थौदो वाथोक मयाम लै मदु फजने इबीबा पैलेस क्रॉनिकल्स पैलेस डायरी लेरी थोदौना यामना हिस्ट्री लेतब मीदी नते लमदी नते अदुगा सिगी मयाम जिंगसि लेरगा पॉलिटिकल केनसु रियलिटी सु सेंगना दुम खांगेदना लेपा ngak लै खै मरोइना मोनार्किकल सिस्टम इज द सुम लाए सब्जेक्ट ओइना प्रजा जिंगसिन लाए अदैदि ब्रिटिश लाए अदु तौरे अदैदि इंडिया द पुल्ले अदु तौरे सि लोइना बक्से अखोइगी पॉलिटिकल रियलिटी ने सिदा सिगी काइदना लेरम पोट अमा सिंगतम अनि अखोइगी पायबोनी सिंगमी जिंगना हाइगेन हाइबन अमनी फमदौ सुमफु मरी हाइदु मोइ लोइ यावरनि कैनो कोनुंगी निंगथेम की टोनजे मोइ यावदि तो पोंते ग्रेबनिवास मतमजु तौगिदे चंद्रकिति महाराज मतमजु तौदोनि सैथार कुमाबदि यावनि अदुकी मतिक सिंगतम अनिगी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का लेरमबसी आइडिया ऑफ मणिपुर की मनुंग चंगिने अदुना अदुगी मनुंगदा ngasi kaidobugi sigi idea manipur settle torino audaneba ngasai internal contradiction du voluminous ohelakpane pundana bagidamakta kanglup mayam du identity ki issue da khana handana amaga tinaba yadadana sum chokthorapagi voluminous ohelini voluminous se kyam song oira geda bonji sum kambana balloon kambana chokthorga pok lok kaiba dumaina third me degi kaiba hore थर्ड में देखिए बेलून दुकाई रे मोइन कामजलाइजे बेलून से सिर कामजलाइजे सिगी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंजेक्ट तौरबा
अदगी मागी अखोई इथनिक नेशनलिज्म की आइडिया इंजेक्ट तौरइबा लोइनबक से कइम नतेबा ngसागी पुला पुनबदो ऑप्रेस पीपल दो अदुदा अमगा जानदना बैना जा जा छम तो हलगा सी सुम चाथोन बोलोमिन सोन बनेबा अदु काहिन बनेबा हुजि कायरा बनेबा थर्ड में दे कायरम कयामुक यामना साथी रगेदा नगागा कुकीजु तौनगरे को मैते पांग खोयजु तौनगरे अखोयगा कुकी मुक तौनगरे मतुंग दजु कई तौरतुनो खंदे इंजिन लिबो कांगबु सिंगसिदि नमित खुदिंगी तोलोब चारगा मकोक तांगना मबु नान प्लान तोइने नोय खोयना खंगदबवाने अदुना इपाय पुनदी याम फजना हाइजबनी को कोई इपाय पुनदी याम फजना ताकसबनी लांगथै मतोन कना थली थाइना अहन हारमनिगा नोया थवा सादेदना मुन्नमदं खलो लांगथै मतोन कना थली सन थली सन भू याद्रिको सन्दुना लांगथै मतोन थलेन हाइबि याद्रिको करिगिनो सन थलीजे संजेना सन सेन तोइनेबा संजेना दु भू याद्रिबा माना सेनद्रिजिन कइनो पुजारी चाक थोंगदना सत याद तोइने पुजारी दुनो को चाक थोंद्रिनो चाक थोंगदब सिंगदु कंगदेबा करिगी कंद्रिनो नोंग याम साथी मंगेबा नोंजे केदु मंगिनो हंगोय खोंबोइनेबा हंगोयदु केदु खोंगिनो इकुम थागी खोंदे यादा खोंमनि कइनो खोंजरिनी लांद्रि मतोन थलीदो सन नतेबा सन याम भुरुदिने हंगोयदु याम हरावे युवांग थक थक बबू नालगा अनोबु उप नुपी लो लेरे करिगिनो मा खंगेबा आई यौरा रोइस से क्रिटिकल थिंकिंग है खोने लाइक तमिजे नोइने लाइक तमिजे केमबोकी नतेको क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिव्यू तो हाइनबने थोइबा थौदो मयाम सिदा थोइबा इशू मयाम सिदा कनाना क्रिटिकली येंबो यावरगेबा खरना येंबो नतना खरदु येंबदु कैसु कायदे क्रीम ऑफ द सोसाइटी हाइनी अदो मोइना हाइबजु लौब्रा लौद्रेबा कइनोइदा ngana kari khangada ngakta ne लोसिलपदा होरेन खन्नबदु खरा सांग खन्नबा इथु लोसिनगे लोसिलपदा इना थमजनिंगबसे साइगी स्कूल लेथोकबदे अखोइजु याम चटपनि ने हंदकसे थार मे मतुंगदा फ्रांस चली बैंकॉक तनी रक्सली नेपाल अनि रक्सली चाइना चली अदुगा रेंगुन दे चली स्कूल लेथोक चलीनी लेथोए दुंको अमु हेत लेसलकनी लेथोक लेसिन तौनदना स्पाइरल ओरगा सुम लेइरे स्पाइरल दिखाई को नोय लाइटा बाइंडिंग तो स्पाइरल कोइबदो स्पाइरल ओरगा ले स्पाइरल ओइबसी सुम लेरिंगे दि मचिन दि लेरोय अन सिगी स्पाइरल ओइबसे मसी स्माइ सुम लेइरबनिना सोल्यूशन जे कनामोकी मखुत ताद्रे the solution lies in the hands of you lumu saba inkalapa noigi khuba manung da tare bajis aduna akhoi di satkhani noi mu lani noi lapakanda anoba manipur ma lehuna base masigi neba akhoi gi sinbiri sisu yam phajaba kaino ni aidi mayon gi program se ai yaujada bamta ju lejede engonda ting laujaba bhaujaba haitare aduna ngasi sigi tawbiri se noi myam jingse hojiki attentive public to oinana bagineba maramdi anoba future manipur ma ubase noi nakuta leibani hojik se khoi kano tokse sai oja khoi oja homen tapira dumain ko akhoi dia drug ki su lei sumi drug si jo sai jagre ko numai paga da khutu नोमई तब ना लौथोपीरगा सेरिंस पाहलगा दियम कानेबा सेरिंस पाहन बजु यावरनि अखोय मसेन हाना बजु यावरनि को अखोय मसेन जियेंगनबना मी सामरी संगागा हात पसिदि अस पृथ्वी वाथो ओइनि युनि एंड कइदा अखोय मसेन पा ताना बदि को काइम हाइना पोते अंगांग मसा मकोक पोमथु थुगाइबा नुपि मसागा मफि थोगा पुबोयगरा पुदबोयगरा अदगी मई मंगा का मकोक पाइबा लाके रो कइम थंग हाइनद्रिजिने खोमसेन हाना बजाम फैको मोइदा ऑपरेशन दा अवना खोय मसेन हाना ना बा हे होनरी बो कांगबुदो हंदकी इस दि मोय होगबनि न मोय दोइने इंजल ले ना हाइताय ना सेंगा अखोयदि इरा लेजिते दना अखोयना होरगदि अखोय मरकता जो इंजन बो यावरने नोय कावर नाय बवान
ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏ ꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯅꯨ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏ ꯏꯟꯖꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗꯩꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯏꯟꯖꯜꯂꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯥꯈꯟ ꯈꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯌꯣꯜꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯗꯧ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯅ ꯊꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡ ꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯦ ꯊꯃꯣꯏꯗꯩ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯤꯅꯦ ꯊꯃꯣꯏꯗꯩ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯁꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯁꯦꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯄꯨꯟꯗꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯣꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯥꯏꯁꯟꯒꯅꯣꯕ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ나 ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯄꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯞꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯂꯩꯖꯔꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯁꯨꯗꯨ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯪ ꯑꯃ ꯃꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯃꯦꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤꯁꯨ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟड ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟ ꯑꯦ ꯔꯣꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯄꯗꯧ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯞ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯂꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣ ꯄꯣꯠ ꯃꯇ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯍꯥꯔꯒ ꯇꯞꯇꯥꯏ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅ ꯇꯤꯟ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯅ ꯐꯤ ꯁꯦꯡ ꯁꯦꯠꯂ ꯀꯕꯣꯛ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯏ ꯇꯥꯗꯅ ꯁꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯂꯣꯡꯒꯤꯡꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝ ꯀꯥꯎꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯅꯣꯇꯦꯠ ꯏꯟ ꯌꯣꯔ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤꯅ ꯏꯁꯩꯅ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯈꯇꯪꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯖꯗꯤꯅꯦ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯌꯔꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯎꯄꯥꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯉꯝꯃꯛꯇꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯏꯃꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯆꯥꯝꯃꯔ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯄꯦꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯂꯒꯁꯨ ꯃꯃꯩꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯒꯕꯔꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ
फजना डेमोक्रेसी की मौंगदा नॉमिनेशन फाइल तौदना इलेक्शन तौबगी ममी से अमत तादे कोई लीडरशिप खरा की पिक एंड चूज की तौबगी पोट ngakतनी मधु पॉलिटिकल पार्टी अयामने मसी लोनमोपदे हाइजरोय अयामन लोइन तौई मसी एखोई की फैमिली दुसु मसी सिस्टम जी खरा याउना लई मधुसु कोई चुमथुक इन सी हाइबो वाफमदनी वजा धनबिन थमिरम से थैंक यू वजा धनबी हौजे कोई क्वेश्चन आंसर अमुक हौरसी कनोगी ममांगदा अखोगी ब्रेक करी हाइतारे सेकेंड सेशन पुंग अमद तौबदु अमगा मिनिट मंगा तरादंग चोंधरगा होगदबा माले चपचाना होबदि ngамदौ मानरे क्वेश्चन से अयुजि ओपन तौजरगे कोई ऑडियंस ना कनादा बिगदबनो हाइबने सिंगबदु याम तेन तकना कना तौरगा स्पेसिफिक होना हंगबिरो हेलो ओ माइक माले आई मिंग शिवानंदा आई सॉफ्टवेयर IT दा लेजरी ओजा दनबी की स्पीच ताबदा याम नुंगाई इम्प्रेस याम ओय ओजा हुजिक लेरिबा खोगी सोसाइटी से सीधा आई क्वेश्चन से सरना हाइबिगरे लेयर टू लेयर सो मेनी हिंड्रेंस संदे अदु solutions you udaba solutions sir ne touch tobada su at the micro levels ne we didn't discuss ado sir aigi clarification si sa karawai da koina target tawgani according to the geographical area of Manipur and koina karawai da target tawgani karam kanda hogani and how long it will take to complete to resolve the issue and compare with other place अखोई थवक फंगदबना जो अनंबने अदो मसीगी से सोल्यूशन से पुरक है तारे फैक्टर अनि होम कदंग ताकपियो दुगा करम कांदे हौरगा क्याम कुइना चंगनी मसी अदुगा यंग जनरेशन सिंग दसु अखोइना करम बा वाखलो लैगनी हाबसे ओजाना ताकपियो थैंक यू एगोंद्रो होमेंद्रो एगोंदा हजिकी वहां से लोई खनरिबनी से मणिपुर की मियाम लोइदबक से करम मतमदा अदगिदी सोल्यूशन से कमाइन तौब खोटपैना अदा आइना थमजनिंगदी मैतैगा हजिक कुकी गा तौनरिसे मैतैगा कुकी गा तौनरिबा हेलो सर क्वेश्चन से अमुक हंजरके हुजिक लेरिबा रायोट से खतंग खक नतबा कम्युनल क्राइसिस नतबा अखोई मणिपुर की ओइबा साखत खोंगथांग अहोंबा अमा खुनायं पुरक है मतम गनिदना लाइकवाइज अखोई की लेरिबा जिक सिचुएशन से ngasi na thogdo ama thoe hayeng nam thoe hangchi nam thoe it keep on continuously going on adubu अखोई ना करम jaga da karam niche jaga da अखोई ना मोइसी फोकस तौरगा हेना मोइसिंग सी अखोई ना योखलागा मधुगी मतुंग इना तुंगी जनरेशन सिंगदा थोइबा याम कॉन्फ्लिक्ट ओय कंफ्यूजन ओर अनक्लैरिफिकेशन ओय मैम सी थोक्तनबसी कमाई टारगेट तौगनी अदुगा मसीगुंबा अमा अहोंग पुरक है तारगदी अखोई डिकेट क्या चंगिनी नत्रंगा चाही अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एंड द पॉपुलेशंस आईगी एक्सपीरियंस थाइजगे को अखोई हजिकी सी कमाइना मसी ngakthokadage habasim diam laire kainoda अखोई मी सिंचने ईच ऑफ द इंडिविजुअल को इशू सी अंडरस्टैंड तौरदी मसी करिदै थोइनो कैदोबदैनो मान अंडरस्टैंड तौरमदी अदे अखोइना तौदुरी पोसिना हयें तुंगदा फगदरा फरोइदरा अखोई मसेंद करी वरकदगे गाइसी अंडरस्टैंड तौरमदी अखोई लोइना मन अंडरस्टैंड तौरदी इशू अतो अतोपा हापसन बई पोसिमा क्या तौरमोय अदुना प्रॉब्लम जे अंडरस्टैंड तौरन बजी मरु वइ सिनी अदना इन से जेनेसिस अमा हागिबदु जेनेसिस सु अंडरस्टैंड तौरदी थोना मदु लेरोय खली मरमदी नागागा खोइगा तौनगी मतमदुदा मोइना हाटपी ओइदना मंगक थिंजलपदो अमथा हाटकिदे जून 35 दा असेंबली मै चाबदु बाबदा नागागी सिनाव मदु कुपांगना सेट थागिदे गुंदाना बाबो करिगिनोइदा खोइ खंगेबा मोइना सी थोगा सिगी इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूमिनस ओहलगा मोई डिमांड फंगदौनी से कुकी जदुनी मोइजु यारिंगे हालन न होनरिने प्रोवोक तौरागा चंगनब यादबगी सेमग्रीजे से कोई मैतै सिंग नते मै करी तौलोइदबने
अदा कोई जे लान जी मीना नोमई कापगा कोई कापसिन बजुई ना कन बोइन लोरे सिदी करी याम हेन हाइनिंग रे लुगा 18 जून जे याम चावबा परामने we have to learn a very good lesson from 18 जून सिमको सिगी पोसी लेरगदी इसादा अदुगी लेरमगदी इरांग अमते लेरमोय मणिपुर गवर्नमेंट लेगनो दिल्ली की गवर्नमेंट लेगनो स्टेट वर्सेस कुकी यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस कुकी वहन दी गनो व्हाई वहन दने होना बदा कोई नो वहन बिने अदुनी इंटरनेट कॉन्ट्रडिक्शन बोलो मिने सो वाइस और सिगी खरा अंडरस्टैंड तो मिने तारे so long as सिगी अंडरस्टैंड तो मिदु बुने नंग सायम तो सिनरिबा attentive public है attentive आबने अदो attentive public already warning I letter attentive public ओइबदो हेक्तो ओइबदि यारोय हानगी कांगबु सिंगदा खंगना खंजिनदबा अदे मसा मसा की पॉपुलैरिटी की अदे कानादबा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मेरा मयाम अमा तौरगा अखोगी करि हाइतारे ज्ञान मान तानदबगी पोट अमा अखोगी ngasi जनरेशन से लाखिबसि फ्यूचर जनरेशन की नहा सिंगदि इडियोलॉजिकली याम साथी ने कमिटेड ओइनिंग once ideologically committed over me जे इन बसुचक चलोय तमा फाव फतब जलोय खंगने अखोई दी आई ideologically क्या committed over नो इदबनो पार्टी याव वगैरह अदगी दी सिविल सोसाइटी तो गिबो वगैरह नचगना अखोई की एनी आर्म ऑपोजिशन ग्रुप वगैरह कयाम यामना ideologically committed होय मोगी ideology कई नो से मसे committed ओरगा दी प्रॉब्लम ओरइन खले अदुगा याम थू न होंग होंगदबदुदी that is up to the people को अइना खंजबदा चही तरे खुंताकपा मतुंग गंभीर सिंगना कांसीपुरदा कोनुंगदा चंगगा मणिपुर जे प्रजा जु लेबाक सु पुलप सेमकपजे था मापन भादे मा सिगिबदो खोगी केनोगी चही तरे खुंताक मतुंग चही मापन भादेब चही मापन मुक्तने मा सिगिबजु अदा पिरम मणिपुर जे रूसिया की स्टेलिन ना अनोब रूसिया मा पीबदे चंगिबो मतम दमाई चंगदे याम साथीना फब मणिपुर म पिरम कमाइना फरिनो हाय कांदा मतमदुदा खोगी मणिपुर मियाम जे आई नेशनल कैरेक्टर जाम इंटरेस्ट लेबा आई रिसर्च ता सिगी चैप्टर में यावनी आई टॉपिक आई थीसिस तको अदा मतमदुगी मियाम जे सिगी कलेक्टिव ओइब कैरेक्टर जे निंथौना फजना पीबो ngamme अदो कमाइना पीगा मिनोदा नेशनल कैरेक्टर जे प्रजा खकी नतेब प्रजा न करी सेनी लेंगापन करी सेनी अनिंदु पुलगने बखोइना नेशनल कैरेक्टर हाइजे सिगी जे मतमदुदा चेनबा ngambra aina khaleba aduna neina नेशनल कैरेक्टर खर एम्फसाइज तौरिसिको अदो मसिगी आइडियाज इंजेक्ट तौबा से वारी उताई सादना खोतना अवेयरनेस पीदना खोतना मतम खरा संगन बताई अदो मणिपुरदी याम पिक्तबनिना सही तरा गाइस केम नते सांगा जाने 10 years गाइस सांगा जाने अदुना याम हेना वासलुनु याम नुगाइबा मणिपुर म ओइरकिनी तबदबु नाहासिंगना सगी ओजिकी नेशनल कैरेक्टर दो अदु आई चेनब होनगे न होनबिबा अदुगा सगी आइडिया मणिपुरदा सगी लिव टुगेदर हाइबा म यावदो सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर हाइबा म यारिसे ओजा हुमेन हाइसे सिमतंग हापसन बियो अदुदी अनुभव मणिपुर म सोइदन उनी ngasi कुकी की प्रॉब्लम से दे डिडंट हैव सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर प्रॉब्लम से दुने को आई स्माइट हमसे Morning, Oja. I am Susmina Maishnam, a research scholar from the Department of Sociology, Manipur University. Oja, I question Oja, Homen Nahan Hangjareg. Some organization, I will not take names, but they claim that they are bringing cultural revolution in Manipur. And Moigi direction Haigadra, leading process say on the frightening way by Haigadra. Because मोइगी लीडर दो नहारदी लोइना चुमे yes okay like supreme voice की type तो मोइना treat तोरकांदा ngasai resource person na so haijaba idea ama thesis ama tholakani antithesis lakpagi pot se khoi manipur gi scenario sida ujada ba haitare aina adu antithesis ama lake haiba tar su like threatening oiba like for example lokhat palakani ka haigumba adu chai se na abani ka haibungo siguma threatening oiba kai no se khoina sum ujayeba
ado how do we mobilize the youth sigi energy se kamaina right over direction da kamaina mobilize tawgani aduga khoina thesis amase or idea amase khoina yaningdre harakanda Manipur gumba yam kaino oiba fragile oiba sumaina environment se laibada kamaina challenge tawgani antithesis amasung synthesis ki cycle se kamaina la angani haibasina first resource person ki question oiraga second suba agi question na ngarang ojano nina larik ama refer tawbi pedagogy of the oppressed haidana aina yumda halaga na kitang paba hojare page yang khai muk 60 muk pai larik se 180 pages muk tang yaw bo oiram aduda quotation ama yam phajaba ama yaw bhai tare the oppressed instead of striving for liberation tends themselves to become oppressor or sub oppressor hai mi oi ba ma oigi hairak tardi mi oi ba haibase kanano hai tari oppressor do am oirakani hai oppress kangbu singse siki quotation se da aina ngasai oja danabir na haibada yam na ingonda provoking oi ba haigadra ingonda yam striking oi gi ba hai tare manipur se external force mayam na khoi se oppress story haibase khoina loi yanare adudi manipur gumba sanar oppress story ba khoi se micro level da khoi sisu khoi marak ta khoi se oppress tongnabra like for example organization xyz amana like manipur se maitai gini ka have statement se yam disturbing of statement se khoina dum taba phangi ba adu sina hairis di group khara chawba sina khara macha sing se micro oppressor ki system se da khoina sigi cycle se so khoi gi nature ama oina interpret tawba yabra haibaduni thank you. Hello. You may ming do ke ba? Serena. Susmina Maishnam. Yeah, nagi answer jigi interjection oi na han bada thamjage. Handaki event si Facebook ta noi ju thingnaram ba yai. Iho ama horopa kandana nupi ngakta mangda loina puthokpi ba. Aduga sumaina youth ki conclave ama tawe haiba kanjadana resource person nupi ama ju yaudda ba youth ki definition jibu nupa na dum loirabra na post ama lakhi waja. That's a very interesting kainone observation harakadra ai adu yamna appreciate togi aduna lakpa kanda su aduni even akoi ki definition ai na ngang bada su definition of youth ki lakpa sida nupi ji kamai pi doino khona bada yamna wai maru oina koi mete society gi jida thagi khongsa lae hairabadi say traum do hujik ti angang perhaps lady ba koi gi environment jina sanupi jai trying to khongsa kalak pa yaw adamati youth ko roidra because he is ready mama moi beya bagi ga na biological changes lai bani na indeed is very difficult feminist nazu nupi sing ji gi youth ki definition yaubra na ai thibya ba thijare youth sub culture da di nupi singi yawe adai na sai kitang koina haige ko matam lei biri broza akoi 1980s and the 1990s akoi na inkhalakwa matam jida youth group ama thogle naron ji yawning da ba but equally they were oppressed by the Armed Forces Special Power Act subculture ama thogle rock and roll and perhaps moi identity je koi na ngasi bok su acknowledge tok de akoi na moi ji we always associate them with drugs ko akoi society na ju nang na sa haiba tu mai na so called mainstream ama da yaw bangam draba then LGBT hujik pu di moi khara safong le ko sigum ba sul lai ana sa haiba ai gi paper dai na thamja ba je wang me na thamam ba ni models ani akoi da lai haiba ni atopalam gi yengwa kanjida youth ki energy di use tawkiba revolutions mayam ama laigi ko but they were not autonomous agents ti oi gi and on the other hand aina arab ki natraga na nasai Hong Kong gi si harakpa kanjida di they were highly autonomous ko autonomous oi gi party natraga na leader ba laigi de party amana bo dictate tawgi de state amana bo tawgi de handaki Bangladesh ki dudi terrorist group amana sigi bani students ki protest amala han gi bani aduga regime duma thuai gi bani sai khasina in thru rakpani makoi di autonomous amo oi de natra even JNU ki da aina example pirakpa da study struggle harpa kanjida
अखोजी ideologically driven होइरागा particular party अमा अखोइना पामजबा अमा choose तौरगा अखोइजे party line दे दुम लोइना लाकी except for one party free thinkers मुझे हम नोआइबा कांगबु मो ओइगी because they were not bound by certain ideologies party की discipline नमा लेइतबनिना मोइगी creativity दु yang वांगी then हुजी हुजी अखोइगी द new generation of musician angang khara thole अखोइ जो मरमक्ता मोइ ताबस यामना नुंगाइ मोइगी ममांग द standard कुम थोलकी standard सिंग खितंग तोंगाली अदुगी मतुंग द तप्ता थोलकी तप्ता ना हाली standard तगी तप्ता जिना खितंग मागी अखोइ मयामनगा character ama yaudaba dongna tawba creativity da yang wangba because he was not tied to any kind of ideology my creative expression da chatpa except handak irang je horakpada kitang magi lyrics khara da khoina mi mo ina haibatare yaning da bakhat yaugi ba kuki loina halu gana adumakti artist samadai ga di thoning de dana ko even if a highly emotional loirabane aduna hojik laiba cultural revolution ki matik ama yengminadaba yaroi and why it fell in China natra sigi matamsida lahangribasi ngasagi tradition ga modernity ani ki conflict ama siam chauna lakhi plus cultural revolution di Chinese Communist Party na dum hodoksa gi bani or more or less state led cultural revolution amane natra adu hena political weraga moi masen gang of 4 gang of 8 na hatong narakuduna is a different story learning about potadi akoi gi asai thambi ba kanjida akoi gi sense of direction jida to be a patriot leibak ning bajidi amna laeba nang phajom set kera hapen set kera khudai set kera lungi set kera fanik set kera salwar set kera sigi lamjida poura banina sigi lamama mi oira banina football bu sana boiro ma boiro our sense of leibak ning bagi jide dum songthora kaneba but when it becomes political nang leibak khuning je smaina ningo haiba horakaneba natro akona leibak ningada mongdi smaina ningada bani hairapa kanjida that is nationalism neba natra patriotism jina khoi de yam organic oina akoi gi lamji da leirubagi lamji gi chinjak root metaphor khara akoi da nusiba manam je ngari manam ga taraga chaklami haiba atopa mina di khangbi da root metaphor hai jine banatra phagi khara haina da khoi mase nongmi na ba yaba atopa jat liru kana sengwari nokpa hitaba aduna sigi root metaphor je akoi gi de immediate oina di yaure sociologically patriotism ji jo khoi de yaure but ai problem di haijere roi national character natragana sumaina ningadabani sigi dress setkadabani sigi chinjak sagadabani nupi ma oirabdi na khongje launa phamba yade tumbada tagibdagi mompak phitak phauba thuphan ba yade gana you know this socialization family dagi tholakpa process mayam amjo khoi damu yauri and that become driven never and to a certain point misuse to yauri natra asaina ethics haiba kanji da mi siba japadabu oina happy nam sela sajabro perhaps hangba chatadani aina haijejina puloibadadi yarambe adugi society ki certain norms samada ju govern tawra leiriba aduna laiba issue si kari no haiba kanji da sigi idea of nation nationalism and sigi national character ama driven oina toraba matamda magi limits ama je helakpa kanji da madu collapse tawrakani haibaneba sigi angsi akhoi myam da ju loina leiba masi thon danaba akhoi sidadi nang da haiba thumaina akana thongak tani na we only can appeal natro matamam da satra satri myam fani set kadabni na loina selan na bonare that is beautiful natra then at the end of the day kana na tungjagi ge mayang myam jina fani sara ohong da meter da ha akoi sidadi fi sana baju lebi raktre kwang gi ju lebi raktre sumang le raktre kon le raktre ai ge mangona duk chawgrab da larik su kabak sabak tabu gum tau ai nupi du habak su kabak chat kum tau ingon changu ya salaktre see we are all living through this transition in a lower level we cannot be very angry yes we are angry so this sounding eva adubu ultimately sigi breaking point ama lakpa kansidadi that itself cultural revolution the yahon griji kari no
nupi miyam equally nupa dong na thabak subu yahan gada ni hai bane ba akoi sidai mai ben gi yengoba nung pek pi then surat ki koilas thaba yaw bi lengoi honbi miyam ji yengba kanji da phane ki makha ji da track suit la track pen da loi selam ngane ba track pen du sel laga thabak to ba kanji mai kai ba yam da sturdy oiba jeans na koina fashion gi seli ba je minor miyam na selak pani mokoi si sel thabak su hai ba da because akoi culture sina atu gi amuk kari hai ta re absorb to we dev aduna laktori base youth ki energy youth ki creativity harpa kansi da ai di open oina thamjaram bani ozani na koi di we can't give you a directive ama pi basungam ngamoy we only give you the reference point ne natro scholar natra ozamai mathok kai no smite to haibado no I cannot I social activist nate I'm not a politician I'm not an administrator ha nang smite to haibado ai sat the boy do hai ngamoy ba but we can always give the reference points sitor di fagani ne aduna live poche ojana jo critical thinking ama to haiba kanjida information na koina phangiba mayam je our ability to digest it and make a decision haiba ne ana last di sanupi do na kari hai ni bema yana ba chalu ko ha we enough kari tawre conformity to the koyedum enough taw ne we end up with a conformity how much so ever you detest conformity we are made to conform never. And at times we have to submit our integrity. Natra, in the name of integrity, in the name of honesty, sometimes certain areas, certain situations, the ako adu chat pangamoy. Haji Welski, country of the blind you are either. Mana mamit ani palavanena, mga nazi urab nina, he thought he is the best. Mana loy control to bangam nikhalak paneva. But the blind society had already developed their own logic never. Oh now, achumba magi perception of reality do bamitang mamyam do no you are wrong. Nangi mahiga ni yaw do na loina thon ni namina ni do kotho hai bane. But he had a choice. Thado maga matu do hunto maga ma di ching matak de end sakara chen gi dana. But that luxury at times is not given akoi gi society khara da di madugi opportunity phang da balay. Because to survive hingnaba honab da karino at times you have to submit never. No inupi khatagi wanate applies to all of us adu ki culture do yaning da bahai bado that authoritarian totalitarian oi bado it doesn't apply only to the state high whenever but paradoxically madu mo leitrabadi leadership kana pudo ino harak pane natro adu neba adu itadi leadership ama yaudravadi leadership ama jigi makhada chatravadi akoi ki direction ji karai da chatoina matam mama ning tau pan baluraba British na lawo matam da akoi ki direction ji kana na pi gi geba Hinduism na pi gi youth han gi deva sa han gi deva mangba seng ba je they use it as a kind of weapon amo dong na kana na bagi ju phata bai ju sin na giba that regulatory power ethical bodies se akoi da mangsel la kreba especially after the merger with Indian Union natro we start believing in science science ki ming da turen kangani haire no it's not happening because there is the issue of development also turen boji kamai define tawrige lengoi pet pe aba mafam do turen ne na koru kandi it's not about the beautiful blue stream do idravane and other way of defining river is akoi konga turen tawna mahi maya nam thiraga leibado our children define it as a river ne aduna yamju haiba je haimanle I thamjarage thank you it was a provoking question akoi loina Thank you. Susina yampaje di questions yampaje bako. Adubu aina haja kada base. Masaki do micro operator gan sino class collaborator da sino. Nangna lan na uribang sagi miyeng do theory of contradiction da. Sagi nangna uribang sagi micro operator ni kana moi di yeng urido. Moi je class collaborator de adagi operator do adugi collaborator ne class collaborator hais aduna internal contradiction manung da ne class collaborator mayam yorkne masantam aduda so is
ngasai oppressed people mayam duna madi class collaborator ne je khangdok tabjine sorry khangdu amagadi ma je minimize togini mangine ada koi khangdok kande akoi maju akoi manungi oina pusalaga karai tare akoi oina phatraba aide oppressed people mayam du manungda phatraba ne loraga oppressed people ge identity je khoina mangan jana bhona je aduna class collaborator na sino adu akoi na ju we have to understand who are the class collaborator in khangbaje si am phai aduga leidiba situation jina di theory of contradiction ji yam phajana understand to phai madi once contradiction ji leigradine sigi tholaiba pot myam ji loi tholaka dongak tani tholkane na hairaga leiramaba larik sing de iramaba loi tholai ni matang matang aduna hojiki dumaina ne class collaborator na sinabiu adu atei na ju khangjar kanda kana kana bu who are the class collaborator na understand tawraga indifference tawjana bako ai si haraga thamjage adu yam phajaba wangamani just sentence ahung khatang ibe magi du da see pedagogy of the oppressed akoina nangi background nama khatang pijage critical thinking is very different from critical theory adom underscore to view ko sige Frankfurt School of Thought chida makoina Hockenheimer roina horokko matam jida ngasagi whole school ji makoi gi AMD kaino kanjida power structure ji kamain operate tawraga lei haibadu ne natra so kanadagi moina boro toraktoino asengwadi moje neo marxist hoiraktori bani adana mamangi nangi marxist leninist or maoist ki model bawsida yaudavaji karino that cultural aspect to neba which Gramsci calls hegemony haibaji neba natra prison note ki aduna ngasai ki akhoi na number 1 national anthem ke dawai salina republic day ke dawai celebrate tawribana then akoi ki syllabus da certain curriculum ji da si yauli ba karina ada lagturi badi sigi pedagogy I mean the way of thinking in our mind sigi ji kamaina thinking ji kamaina shape the way haibata rabadi education becomes one of the most powerful tool of the nangi kenoji neba ngasai no jana haiba bourgeoisie hierarchy ne moi classical marxist or the state itself hujik lei rei ba india gi whole syllabus da lai ba yamna hainingdre ha aduda laiba mayam sida yauri baji karino somehow education jina nangi operation je nangonda namtharaga thambaje masigi se adum yahanna ba education da yawi haibadu neba is a kind of hegemony neba adu Paulo Freire na harak tu ina keno that we can change haibane adu akoina jo same education jina change to bongam gani right from angang macha oidingai dagi sulu driba ngang du da khoi na G for giraffe tak pangame su jadri bangang T for tiger tak pangame the disconnect between reality and what is in front of us adu ki disconnect na ba pedagogy je dai da dum soiba hawra bane ba natra ne adumaina magi Freire na hair china sigi oppress or ba matam ji da mana han ba junati Gramsci na ju high grade du ni nang je tum nang ji lali 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 hairabadi no imung da nang je dum lan dori bane hegemony je akoi ne angang oi ngada tinar ko kai no ai asa apang he become foolish angaubi mayam ko mana dabi ha hujikan mau jajo dum tong naram ko ni naitra so that pedagogy the way we think to suppress someone by the way operation ga exploitation ga dikitang kenarani adu thamjarage thank you oja minute khara su mayam gi interest minute tara muktang ai extend tawjage aduga aina mayam da appeal tawjining bana question hangbiba matam da yamna tentakna koi question du khatal yaringe lakna ba tawbiba observation yaringe thambi da ba aduga experts sing na su yaringe tena pakhum je pibiraga maximum number of audience koi cover to borang am reng si ada please go ahead. Hello. I can answer it. Waham tang jage. Na chi Manipura. Akoi downfall chi one of the causes si education system is soy btain. Nelson Mandela na habiram if you want to destroy a country, you destroy the education system. Aduna nga si hek 1946 tiki mamang deso dumyeng biu.
ngasi bauda chief minister oikhiba lamjing pura oikhiba akoi ki hijam yera bon phauba ma class 8 ta pass towi aduna akoi ngasi bauda akoi na anga goring da private school ambo leram de Little Flower School Don Bosco ani sinatana ngasi na government school loina ma totally collapse hoire private school chin mushroom hoirega pura mako hoire same thing private hostel ke government hostel kan isam samna harabada akoi isane isaje khangje daba samaj mo hoirabani aduna aina oja singta hajening badi aina khwaiding ngakpa mana Manipur University BC cha aina urapda function khodi makta nuti ki khabar da ma si function yob chale BC che aduna department ge so professor BC ore buduna university cha khona ba mani hona daraga man function khodi mak yaw man kari nu tambi do che aina hajening badi oja da blame tokje ba nate oja khodi mak ki wa nate ngasi aina phangiba knowledge ngasi punga manisi ta phangiba se ai mafam da phangidri ai ga ai non pa dhanbir buja kanasu hobensu ai am nuai jai adu angang ngasi angang singi da khoina ahalamoina more than 70 suraba chidai da aina hajening badi future generation china khoina si waga dapsi thaina gi ahalaman singina future generation khanlam de ngasi wari bisine aduna ngasi education chi ang to choi di bisong semtong bang to habiu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ educationꯁꯨ ꯂꯝꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ colonial interpretation of education, colonial interpretation of land. Loi lamgi interpretation of land dadi commodity neba, lamji paisa neba. Aduga akhoi interpretation dana ima neba. Singjin ipani, turen upalapan myamji imungi family ni guys. Sin akhoi interpretation neba tonga le. Ada colonial interpretation of education dadi loi chalibadu he na sangtok na ba sa uja homina gibdu adugidu sangtok pangam na ba namda bangam na ba thambay education duna colonial interpretation of education dugi manung dane ba ada ngasi akoina tamiba lai matam ji akoi system ji khwai digi sathi na soira ba system am ne ba ada akoi khara khangje ba jingsina sai kun kunthra mamang da ngang pom yam du ngasi anoba new education policy nam lai se sidi kitang change tore sizu kyam fazana chathaga dona chathoro tu di khangdre aduga education ji phanayam na system jina soireju parents singna magi lobum to bodai ta duloraga mark certificate ko ubuna tabada fazana magi idea amna ina khunba idea amna lepak semba idea amna aigi personality je ayo kap ya ponina larik ta yawa ideas myam jingje angang singsina they are not trying to put into practice at all. Whatever the ideas they have got it. Aduna sizu parents na zukara parents ki daita zukara di chawi. Aduna education zu system ji yadre parents sing zu yadre ani maksi education na panam patra zu parents na kitang ki antara dikra zu padong neba. Ada ani maksi change porok pasi darkar hoy na thamjage taw ko. Adu asing badi magi one of the most important socializing agency ji education ni dana loi bu chalaroi loi bu change aduna adum masiom da sum tension na se tamjare oza ai ming bidyarani nongthombam ai oza dana video ina hangjaga ai question se akhoi se je third May dagi conflict se thokra matung dagi di akhoi Manipur da leiri ba naha sing 90% militarized tawre na khanje haidi ayam mana military gi wakhalon je loin chele tau haidi sida changba ya ba dum training oiro ama oiro everything adum phange na kale sigi militarized to ba ngang sing sigi wakhalon da su dictator ama gi oiba gi wakhalon ama loina chen boin ui maruina hadak yam toina khoina uzaba matam da khoi gi some organization kharana maruina khoi gi dictator toration pi de hena maruina to boin ui ba haidi maruina khoina hadak thamani thamari mangagi mamangda nupi sing se kauthoga mafam kara da dum igi pal ngak ba kaina khoi
कोई नुपी सिंह कोई की खुंजी की चप मारना ई की पल ngae काइना वासक म मयाम यावेबा सिदा ओजाइना थमजनिंग बसिना ई की पल सी ओंली नुपी खक्तंग nga कदरा नुपा सिंह जिदी ई की पल nga ओइदबरा नुपा सिंह सिना अतोप जाति की लौरगदी माना पोक्लेबा मसा से प्योर मैतै ओइगदौरिबा दैट इज मिक्स और प्योर अदुगा अखोइगी हुजिक लेरिबा 90% यूथ मिलिटराइज तौग्रबा सिंह करम हाइना अखोइना मखोइ सिंह डिमिलिटराइज तौबगी सोल्यूशन से करम हाइना पोरकदुइनो अखोइगी यूथ सिंह सिदा चूरगा लेरिबा वाखलोन सिंह से मतम क्याम संगना मसिजे अखोइना काइनी अवेयरनेस बु ओइरो अमा बु ओइरो मखोइदा करम हाइना मोइसे डिमिलिटराइज अग्रबनोइबो we are living in a highly patriarchal society simajune ba koi da leiri baje natro nangi sikar chaki ne iramba feminism in a traditional society yam fazabal like ne talks about our value system ko yam faje but times are changing technology je fazana sin ba higada bani kana gumba ma laga sol to bangam ni haira di Trump natre Elon Musk ra poraje ha space da magi ke no tharaga Sunita Williams ka ke no boots ka pura lakdo ama har ko ta bani ujiti no we are waiting for Godot natro adung ngai kana ngai no idung ngai ni kana ngai no dung ngai ni adung ngai ga tum leiba yaroi hai bane ba existentialism na hai rije you have to start moving I bane that is what Frankfurt School of Thought says abrism ama ideology ama lokhalo ba is about action plan work togji hai bane noi gi energy takatai noi gi vitality jineba we cannot be as fast as you noi do no kok si thu bangam drabane ba koi bokta 50s yor padagi mid ki problem la ni noi do na ai das like pa ba koi ngamak drabane ba only thing we are sharing with you is little bit of experience we had noi gi damakta su noi ju experience tagi learn to hai badu ne ba that is what nanagi Ferreira Paulo na hai jo duni knowledge ya duni curriculum hujik semba sida oza khara phaba yaubagi what to be taught not to be taught hai baje syllabus semba dagi oza ya khoi myam yaudana yamna hai nei ba madu mang ne ba tong do honari ji but ultimately you end up fighting with a system which is so rotten adumaktana koi mang bachu yade ba we have to be optimistic we can change hai badda very thank you ja matam ji ai da thamjaba matam de su khara su hele ke su kai dra mayam interest ni evening session gi resource person su lak tuna leire aduna morning session hai bitare simadi swaida loisin jarage adu mayam lengden adum lebiyo koi evening session adum haujarage and evening session hauna na badamakta koi organizers sing degi ai maxi ngak sin jarage aduga evening session adum haujarage Thagachari moderator amadi resource person singbu ngasigi morning gi session asi loikhibaga iroinana evening gi session asi adumak makha chathezage ngasigi evening gi session gi topic amuka na miyamda ningsingjage the role of youth in combating drug abuse and its menace resource person na Hemant Ningomba senior journalist oza Hemant Ningomba senior journalist bu stage thakta kokhachage amadi ozada jamlaba lengyan khudol tambina ba Suresh Koijam vice president of Mayol busu kokhachage program asi adumak makha chachajaba oina ngasi gi mic moderator da adumak sinajage thank you
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅ ꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯊ ꯏꯟ ꯀꯝꯕꯦꯇꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯠꯁ ꯃꯦꯅꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯅ 45 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯊ ꯏꯟ ꯀꯝꯕꯦꯇꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯠꯁ ꯃꯦꯅꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯂꯤ ꯂꯥꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯝꯇ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯀꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯂꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯜꯂꯦ ꯇꯥꯃꯣꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒꯦꯅꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯠ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯚ ꯃꯌꯣꯜ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯆꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯆꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯜ ꯃꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯏꯁꯨ ꯃꯛꯇ ꯉꯥꯏ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯏ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯅꯔꯝꯒꯦꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯒꯩ ꯖꯥꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯁꯤ ꯍꯪꯉꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯪꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯪꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯅꯤꯈꯛꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 60%ꯗꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯪ ꯈꯟꯒꯩ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯑꯦꯁ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯛꯇꯦ ꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯣꯛ ꯂꯥꯎ ꯊꯤꯟꯖꯜꯂꯝꯃꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯏꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯊꯣꯛꯅꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯖꯦꯛꯇꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕꯒꯤ ꯇꯨꯝ ꯁꯦꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ HIV ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ Cꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯔꯥꯁꯇꯥꯃꯣꯜ ꯆꯥꯕꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯥꯡꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯗꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯤꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗ ꯀꯜꯆꯔꯔꯣꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯔꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯣꯛꯑꯦ 5ꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯏꯄꯥꯟ ꯊꯥꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯔꯁꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯔꯁ ꯇꯧꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯅ ꯒꯧꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯃꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯄꯤꯊꯥꯏ ꯈꯣꯡꯗꯥꯏꯕꯤ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯃ ꯂꯩ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯖꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯅꯨꯡ ꯈꯣꯔꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯨꯡ ꯈꯣꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯂꯥꯏꯔꯨꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯂꯥꯏꯔꯨꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯩꯐꯨ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯌꯥꯡꯀꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯞꯍꯜꯂꯒ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯆꯥ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯅꯥ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯤꯅꯤ ꯍꯪꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯅꯥꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯂꯨꯄꯥꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯆꯥꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯔꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯆꯥꯁꯦ ꯂꯧꯖꯍꯧꯔꯣ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯣꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯕꯨ ꯎꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯣ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯁꯜꯂꯒ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ
ताइबंग पाल अमदा तावर लेग्रे मोइना ताइबंग पाल अमदा तावबा इमुंग मनुंगी अवाबा याउदबा खुनाइगी आया अवाबा याउदबा हैबसे लेपाकी ओइबा अवाबा अमनेबको इमुंग मनुंगी प्रॉब्लम दनते खुनाइगिसु अवाबा अम ओएबको अदुना ममा कौबनिना मसादुदी नुक्सीदो नुक्सीबनिना कमाइन तौरे मीनगा ए नंगी नसादो मियंग नायंग सुमदे मधु ड्रग चाबा ओरंगनिको चारंगनिको गायना अखोगी कन्ना सुइ हाइंगमदबा हाइपदा ममादुदी खंगिमनी मागी मौंग मतौ नागोय मानदबनिना मीदु खनंगमिमिनी मसानपा ओक्तबदुगिदमक्ता अꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯟꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯀꯟꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯟꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯛꯇꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯅꯕ ꯋꯥꯠꯍꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯩ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯩꯔꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯕ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯌꯦꯞꯄ ꯆꯠꯂꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯔꯨ ꯑꯅꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯞꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯒ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯜꯂꯣꯏꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯜꯂꯣꯏꯕ ꯌꯦꯞꯄ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯈꯥꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯄꯥꯅ ꯈꯥꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯕꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯧꯄꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒ ꯐꯨꯠꯅꯗꯅ ꯆꯩꯅꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯕ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯍꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯉꯦ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯗꯣ 이봉은 낭다 시르간다 이마제 삐니해 하이랍네 마사세고 ngasaina kedore yakoktagi lahorini maitak tangobadagi lahorini ai kedore ai isa aingonda pinabiu ai sana pamde lupa pamde lahoriba poto ngasagi mayai ka ba sinjaktuna kham ngamaktadana kedore mama dona hare ibu nangda sirganda imaje wai sangni hagelamne bako si yongna problem se mayok nei aduna sigi problem se aina ngasai hajabuduni ama khakta nate mafam khudimaka thora bani yum khudimaka thora bani adagi kedore mama mapa singna mahi tamu haisu tamu yararoi ngangi sai taw yararoi gari huran ba yoro mekhra haini adagi di kedore khulai paiba mayam sina moisi ni ega drug pijane na ni ega ama talone pasapi ne ni ega bom thamba sinar khalani ko khulai sina doini moise ko adagi di karim kanda mi hat pa yorokani ko mi gi ngasagi magi matam du yorokanda si kaino hakanda mayam khangbe dungai mayai ka ba se masi nisani nisaji kaino lachu bani thadok pangam de pot amane aina thadok kena thadok pangam ba pot na te si pot se thadok pot yang wa ba pot amane aduna moida afabasi karino phatabana karino kari tawba yai kari tawba yade se moida loi kawe kaim leite ba only sai pot tang phangga lore na adu kayam sathi gre dudi khwai dagi sathi ba pot amane aduna swaida tori mayam siyam biroko aduna migi haksel ai sai haksel gi matek ma pangi ai haksel gi matek ma panjaram ge matam su yam leita banina akoi swaida phangi si heroin phangi brown sugar phangi kani phangi yaba mayam na akoi gi wi tablet ka haido si mayam ji phangi adagi then akoi gi medical na prescribe tor ga sa ba yaba hidak mayam analgesic oina sinaba adagi then adagi akoi gi cancer patient sing na khamang abdakanda hoi tangai phadana madu sidati adaba tablet mayam ama adagi lo na hoi prescription yawdadi loba yaro ena yombi yaro ena thing pochu swaida dum pamphang la phangba aduma pot mayam ama se moina natai huktaba mong da sada mong da sari si haksel di anak paphang na kiningai ngaktani mayam sai haing sai matek panjagir duni ko mayai ka badrak saba mioi ama phadana sinaba mioi ama punsi nungsang na pali haibase ai taram moina khalli mayamna aichu tadi ko aichu tadi adagidi yam sigalli masa matanta thauri yara sirame ade hutha sirame je moisi yam yawgalle ke masai moisi mathanta sweat obi tanin siam lei ko sima aduga masai haijabuduni 50% ama sai mayai ka ba drug sari ba mayam se asigi manungda 50% amadi moisi kaidoge bo physical problem lei overdose ki wathok yam lakani
aduna ngasagi aina haijariba organ fail oibagi akhoi wakat yam lakani aduna masasi kaidore tangdu leita daba adagi ngakang phambok da phambu leita na phammu ya daba aduma makhalgi awaba mayam ama moida masada thengnai hek haibada afaba pot amata sita kaita leiti drug saba mayai ka ba drug saba se haksel da afaba amta yaudi sima akhoi punna khangmina ba ma changi sim lere adagidi nahasing sina drug ta laisu rakanda laisu leragadi akhoi kamai tongni khunai si kamai tong nahai si mayang khangbirangbani moidadi moisi ma pangan yam kalle aduga den moigi brain si yam sharp oi moisi niko moisi akhoi na kamai to tungi yumbi ni na harini akhoi gi tungi asa se thajaba se moida thamine ba aduna akhoi gi tungi yumbi ogadaba moina somna kanda uirum tawle rakanda akhoi gi tungi asa si karino sini karida lege sine aduna ni ngasi mayona yamna maru oiba topic ama oina lauraga drug ki matangda masi kamai tong manage tongni ena pukhalai se sine bako hojik yang biro mafam ani kha haige not AOC mayam khambirang bani not AOC masi mayai kaba drug lalon basingi sabam saba mayamgi mafam amani atopa mafam ama madai khara haigat laga mayamna ningthem pukri no sorry khoi kari pukri ba khang hagal laga leb mantri pukri si loire hoji mantri pukri da aduga mayam na khangbi ba kangbo musu yawni khangbi da kangbo musu yawni ko mayum da hanba yadra sangba yadra mama pana sangba yadra ba lana thong thingra ba nupi mayam am lambi da hoji gare ahing gare ga lei karana o helei no mayai ka ba drugs na o helei ne siniko aduna moida ikai ba leite sigi awaba mayam singje khoina anakpa maham anisida lei mase amata nati ani da nati yam graba masing niko si po singje aduna si akhoigi asoba problem amani aduna akhoigi tungi laibak lep ko doriba akhoigi haurei ba generation si moina palhau ko dori palhau ko da moina tinjang kaijang ga mong marin ta da leira ka da akhoi ahlu era ba akhoi sidagi ngai lere ba akhoi na kamai tau dana khuya to sina siduino aigi isa sungaire aigi isa duna afaba mi ohero kanda ibungo nang afaba mi amusu oire nang nasana naw mayam singje nang phajana sikhon na khon duna toraga noi yum paluko ipadi matam lore ipadi thupage ipadi sirage na hairaga nungai na khuya to sina siwa do sibu ko webo ko isanupi aigi den aigi khunai du le horiba mayam duna mayai ka badrak mayam ama saraga ada lehoraga akhoi gumba kayana kamai tawno singam do no sinida sineba sigumgi awaba se akhoi sida mayong nerga leiri niko aduna makhoi gumba mayam se asina kamai to gebu akhoi gi khunai lon akhoi gi lesem lon akhoi gi semit lon adagi akhoi gi lengak lon se masakang khong sahelakane ba kon ba thabak su yaro nomu yaro tabak suni nomni matun cheloi ngak tor maga sat chakini sat magini adagidi asada tu lerangani singba mayam sina sen tani haiba khangaroi sen talu yadragadi mai nupi thira sungare sen yaudраga yum palagadi kamai toni maga nupi du kama kayam nu sinan lemina tuino si porsi laeba ko aduna yum parminna ba si kai dore aiga maga yum panbada magi wa aina tadoini aigi wa mana tadoini leita laira tanaraga kamai tawsige na panarga sibu yum panba ko banatro aduna tadi kamai yum pan gani sini ko aduna sungba mayam sina akhui pik thalle hoje khoi medium dongna sappa mayam pik thana lere khoi sida mayam khangbinam gani uirum tawdana mayam lerang bani overdose sale na sai ta si lerang bani adagi pukhi da khar si lerang bani kangla pak ta lupen tawri mayam ge asungba ngaktane aduna masi akhoigi khunai sigi awaba pot amane ko ado drugs kamai taw manipur si ahan bada mayai ka ba drugs se karai dagi Myanmar rom dagi pusalai khoina mayam na sodam haini khoigi golden triangle leina hai Laos Thailand na swaida leiba mafam Myanmar ge swaida leiba mafam amadagi leiba mafam amada sungaga pusalak pani na hairam aduga akhoigi sina manipur sina madu power ga pugi bagi lambi amani na lambi da yauram be bako ado hojikti kamai tore mayam khangbiramani mayai ka ba drugs si akhoi swaida su damara thare aduga thabadagi hendodana mobile factory haidar ko mobile oina haibadi ngha ki oiba factory si saraga brown sugar puthoga yole swaida paire ko je aduna si paibada kai mai tore lalon basida nupi yauksale nupi ju sentan da yadab na yauksale adagidi achau ba sen paiba mayam su si yauksale aduga then
ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯔꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯏꯅꯥ ꯀꯩꯔꯥ ꯈꯨꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯂꯂꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯂꯣꯜꯂꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯥꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯥꯍꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯀꯣꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯩ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯈꯥꯎꯁꯤꯗ MLA ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ MLA ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯤꯡꯊꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯈꯥꯎꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯀꯣ MLA ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯈꯥꯎꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯈꯥꯎꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯗꯅ ꯄꯜꯂꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯁꯪꯗ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯊꯧꯗꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯈꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯒꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕꯅꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯏ ꯍꯨꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯨꯝꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯒꯦ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯗꯁꯨ ꯇꯉꯥꯡ ꯑꯣꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯁ ꯇꯉꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯕꯣꯁ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯡꯒꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯤꯡꯒ ꯀꯧꯁꯟꯗꯅꯕꯀꯣ ꯁꯅꯈ꯭ꯌꯥꯒ ꯀꯧꯁꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯧꯔꯤꯗꯣ RKꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯧꯁꯜꯂꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯏ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤꯁꯤꯗ ꯗꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯂꯂꯣꯟꯕꯅꯦꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯁꯪꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯛꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯉꯝꯗꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯨꯅ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯣꯜꯂꯝꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯛꯅꯦꯅ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯄꯜꯒꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ KG ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦꯗꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯌꯦ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯣ ꯒ꯭ꯂꯨꯀꯣꯖ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯐꯥꯗꯦꯀꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕꯅꯤꯀꯣ MLA ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯜꯂꯒꯦ ꯄꯨꯁꯄꯥ 2 ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯄꯨꯁꯄꯥ 2ꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯣꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯎꯉꯥꯡ ꯌꯣꯟꯕꯅꯤ ꯎꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯆꯥ ꯆꯟꯗꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯎꯉꯥꯡꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯗꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯗꯣ ꯁꯦꯟ ꯗꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯎꯁꯤꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ UG ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯗ꯭ꯔꯛꯀꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯤꯡ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯊꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯜꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯉꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯛꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯛꯁꯇꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯛꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗꯦꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯛꯇꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯆꯦꯝꯖꯧ ꯐꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ NGO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯐꯅꯅꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯐꯔꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯟꯖꯜꯂ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯉꯤꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯪꯉꯤꯗꯣ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯄꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯄꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯦ 95,000ꯗꯒꯤꯅ 50 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯝꯃꯤꯀꯣ 95,000ꯗꯒꯤꯅ 50 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ sirum narum tawraga adum lei moina sirum narum tawba se khunai si sirum narum tawraga leire hajima khagbiro sima ko aduna moi na mayam gi punsi mangre ko mayam khange ko ada hojik su kamai to gebu tharak yalaga sigidagi ngai ba mayam su lei ni ko si posim lei aduna mama mapa oi basingna moi singji losallaga thamba se masi thamba matam natte na ya han ba hairing number 1 akoina mayai ka ba drugs sinariba masa singse mama mapa na puthokadabani lotkadaba natte ai isadi kaim tokdabani nang ai isa se lana hajan bani ai bu banam tawbani akoi mu kan tawbani nupi thi khangdaba tawbani gaina hairaga mama mapa na kanthoiba tawriba poto madu tokadabani ko adu tokadabani mama mapa oiba singsina masai mai masa se puthokadabani ai isa se sumain tawre adu kanada kamai tawra layenga phagadage akhang hai tana se na madu do club ta haigera akhang ai da haigera kanada haige kamai to tanaraga ai sa se hanagi damaina halakpa yagadage se masi lambi thibana afaba mama mapa oyeba ko adu natana losalaga thambadi angang do mangani akoi yengbiro masagi hana mayai ka ba drug saramba aduga lekai da su afana ngangnadraba mi mayam amane ko asowang de leram buwan da asowang samulwang de leram buwan da wakal ta dana gyan ta dana ba ko mari pakini ga da thabak torbu ubuda puning sibam phau jani moi ukanda koi lekai da su yawe ba ko ada leram thengna buwan da ado yemo ador gadi kai da akoina mayai ka ba drug sinerga khunai sigi polum ne na loramba akoina thabidra mi sing do moi su mi ne se koi khange dana maram di moi na phara ka da mi adum oye sinebo ado gadi lambi ani khak akhoi mangda taraga leire amana karamba lambi ngasagi horaiba naha mayam singse angang mayam singse mayai ka ba drug se sina dingai da sa dingai da tang dingai da sina dana bagi wakhlon mayam ama pihoba sina debo kamai to ba nang sibu saraba si saraba hu saraba ni ko nang je hawlo dabani nang je hingaro dabani leina mayam ama narkadoini den nang leipaki kaim tongamroi adagi den nang ni namana pa ho nang kaw hordabani nang se kairu lekai mayam na khunai sina nang se tonga na intho thambadamni gai se sugumba wakhalon mayam ama moi se ngang oi ngai se cha da na bagi damak ta pi ho gadabane pi ba se kai da pi ni inkalak pa ngang sing sidi mama mapa na haiba da kaya tadi aduna moi di mama na bagi through da counseling taw gadabane ba ko mama na ba se kaino sagi mayol gi na ha sing ko satra ko su emsu den atete leiriba msf leiriba atete mayam organization mayam leidana leiriba mayam sina moise wakhal tahan bagi thabak ama tawgadabane ahan bada aina sahajaba kado karba drug sadingai da sadana bagi damakta masi sabasi yade phate nangi haksang mangani then aduga haksang mangbada natana masina nangse kadogebu social crime mayam da senadana khunai sina nangbu thanabidraba mi emo oira kani ese hana mongonda monda haigadabani tambigadabani mayamna tamhogadabani si tambibi matam oi ani subada edik oiraba mi singse akoina moibu phajana layenggadabani layeng base yam lei phuraga chairaga layeng bana oya ponteba ko wakhalon amakak lei wakhalon sini ko ai example am tang pijage tamu bi example basa tang pigi matam yani ko akoi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯄ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯐꯒꯗꯒꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯃꯨꯅꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯅꯪ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯟꯗꯤꯠꯖꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯊꯧꯖꯥꯜꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯅꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯎꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯌꯨꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯨꯅꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯨꯅꯤꯁꯤꯅ ꯎ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯨꯠꯁꯤ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅꯦꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯎꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯀꯣꯜ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒ ꯁꯝꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜꯕꯤꯌꯣꯅ ꯈꯣꯠꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯈꯣꯠꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀோ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯗ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯎꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯐꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯨꯗꯨꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯤꯟꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩ ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯌꯨꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯎꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅ ꯉꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯇꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀோ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯏ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯥꯗ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ 9 ꯄꯨꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟ ꯈꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯔꯛꯄ NGO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯏꯔꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒꯅꯦ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒ ꯃꯥꯒꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯇꯣꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯀꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯌꯥꯎꯔꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯣꯠ ꯌꯦꯞꯈꯤꯗꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯉꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯗꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤ 1949ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯥꯎꯖꯦꯗꯨꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯕꯔꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯈꯔ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯝꯃꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯖꯔꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤ
चाइनादा मोइना पायरगा लेरे चाइना जी पायर कांदा चाइना सी याम फजना कंट्रोल तौबा ngamnanabagi damakta moina makhada leiba yananabagi damakta maribak nungsibagi maribak ki damakta tauba yananabagi thabak mayam singse tauhandanabagi damakta maribak nungsibagi wakhalon do manghinanabagi damakta British na masigi se lo na yaba mawngda opium ji yolhan bai wani da dukan da lerak lakta opium je phong na yolhan le permission pithoe yolhan ko si port sima atopa amana China si China da phangi ba pot sai mayam se masi British kanguni yam pame yam pam se China gi matham du sanabi am lerame ba ko sanabi si kaino har kanda moigina posi yon ba kanda moina logo de ba sen je silver coin si lowe silver si lowe ba ko silver na tabab ta logde ko silver si lowe silver si sum logi poti sum moina sum layer sum pugi banina ngasagi economy da kano da akhoi kali haitare imbalance oire ba ko paisa ji sum sona kan dei sum chakre adu mohur hajan be ba poti leitre pot oina pugi banina itra banina ngasagi silver coin mayam do launa na bagi damakta amu lokhat na bagi damakta ngasagi drugs yon challe ba moina maya ka ba drugs yon challe yon ka da sai silver coin do khongot pa hore leibak tu da atopa meribak na pala banina moina kushi asi adum tawbani adamai tawraga ngasagi kaino se China gi mi ayam ba haitare ko masi mayai ka ba sinjak ta loina mak tawraga legibdagi awa bane ba tori to ko adu kidu ngasai haje duni 1949 si da China si Communist Party na Mao Zedong na fire kanda mana asoba anti-opium campaign ama hawi ado mana si haukan si da kaino se edik surba mioi million kaya ama mana hoi ujik taga di yaroi ko himira mangale hakani nampuda mwana kamado ke khogi force level oina moji jail thame thabak sondoi ni ko thamme dana kaim pijara loi adu kaman chak pijara ga thabak sondoi ni yelo redana amuk jail pusan ba sumai torga thamme mi million ko moi thamme je adu ga moi manungda kharana rehabilitation center thamme sumai to go se adagati drug lalon ba ko mayam na hariba drug la loliba kangbu se drug dealers sing smugglers sing se masiti adum he ubaga adum loisale matam du da aduna mi listing yang khai dagina la am ho hale na de ko talei my government sena man aduna he ubaga hala ba he uba ha pa dagidi sahi mari manga gi matung dadi ka 19 kaya dono 1952 dadi kano da China da ngasai opium gi ngasai gi leram ba sai theng du ko han gi sina tai kari takya kanda Manipur da mayai kaba sinjak se muthat ke hai targadi mapangan kan balengak ama leitaba yadi number 1 leitaba yadi akhoi gi government mapangan kan ba government nati sinda kan bani ko aduna ngamda bani ana ngamge kan ba pot ama ngamda yadi ba ko government se adu ma meeting ngamgi ba ko saina na ngam ko kai ngamoi do hai pot ama le ba ko mari pak kan gi hai targadi si kan na ba gi pot ama le vote phangna ba campaign na tab naha mayam akhoi mesen nuksina da ba campaign na tab kani tawgadi hai ba campaign ama tangai phadaba man lei number 2 ngasagi akhoi gi mayai ka ba sinjak se akhoi yam laina phangre ba ko nori o sida ina hatang lep kanda nupi ma sachang laga dum piram gane lekai khuding gi drug phange uji sine ko akhoi problem se yu su dung are lekai do yolang no ko nupa do ndang la ka da es ai ngasi tharoi da lam na chapata le ware tung hane dum tharoi dum se laina phangba yadaba poti mar hoi sarwe thawe thapangwe bako sine bako aduna masaka dogi lekai da yoliba mayam singse masi thingna bo hona gadabne yondana bo hona gadabne asi yolan base masina yam laina phangagadi yam lai chai sine bako simdere adagidi atopa amana ngasagi akhoi government ama leiriba government sida ngasagi akhoi government to osebako akhoi khunai sida leiriba miam se masina kamai do drug la lon ba si atopana la lon dong nati mi akhoi swaida leiba mi sina yon doi ne mi natro mayang la yon dong nati ne aigi inau ni pa aigi iyamba aigi ipa aigi ima kairo lekai gi mayam to yon to do natro moi se phajana niom chomna param chomna akhoi na moi si logi matung ina thabak se akan thabak se lakhot pa yana na ba lo se hojik leiba lo se mayak yaude mayak hena yauba lo se am gadabne mi gi di executive ko executive wai kano hapani akhoi di halo makti haijadi ko yi adna mayak yauba ko amuk an yon ba yaro da ba moong da thabak to gadabne si lo sem gadabne lo ina sem gadabne lo sem da yaro ko hojik lai si di yade de kadore ngasagi police ki akhoi gi thaina amale rame ai gi kano mari mata ama
मासी तेनोंपलदा पोस्टिंग ताबने पोस्टिंग ताकांदा माना वारी सायबको एंगोंदा ngasi aise khrangana ai di thokte de kaino haga gari check tobada kai bana ba 4 kg yawn ta de ai hodoini ma hayo ma ja hodoini kaino haga kano du masagi kg tu ma pha kanda mangonda lupa lising tara ma kulama piram gani dana adu ki thakta police oye ba khoi sai khoi police sine ba ko police aduni pharagadi sel ga matik na roi da bane akhoi ki police modernization gi mathau ma tai mui se ko ana sel ga ona ba ya ba potong na lahol se masi yaroi sine ba ko akhoi ki police mabuk chel seng de then mayai ka bar sinjak phana na bane na leiba mayam sing se babuk seng de mayum wang na boina tawi aduna ka dore ko lo masin je phajana yei ga da thoile thikat laga adum bel chale sine ba ko khoi se lei sing je aduna puksil seng de ba mayam amana leipak si nga akanda khunai se ngasi di kiningai oi ba thak yore aduna ka dore marai bak sibagi ul mangre matamda marai pakini hai matamda mayam hau hau chenarim natra adagi di ka dore kasagi social service tongni hai kanda mayum dagi arei ba khulai paraga thoraga social service yaure ni ko hojikti mics da punga ma sangna laurju social service tongsi hai da laikai da mi thorti kayam yung akhoi gi kano se culture se kai mang hagi yung obako aduna mayai ka ba sinjak se masi thingna na ba hona bada akhoi mayam panama ki thodang lei akhoi mayam gi pressure mayam ma tangai phadaba lei aduga mapung oina masai akhoi khunai na lowada ba thodang su lowsi aduga government ki su tawjanu then lengak pasing su tawjanu akhoi gi tawgada ba thodang mayam dodi akhoi kaw ba yade maru oina naha singna naha gi marakta mayai ka ba sinjak se charga layeng ba mayam da thadagada ba effort to madudagi hena sadana ba ko akhoi naha mayam ma sarak tana ba nupi nupa mayam ma sarak tana bagi aduguma campaign da su pa akhoi pangal thauna mayam ma thadara wakhlon thadara ga thabak tawmina sena wafam manga tara sitang hairaga taw be listen jaki Thank you, Hemanta. Hoi Manipur da lariba drug ki issue ki matang da yamna mamutana na inabirame drug si koi mayam ne na khangbiri duni drug si different koi ki stakeholders in kina magi interpretation si tongali police ta haru ragadi drug si koi crime ni harkani aduga medical profession da leba kambu da hargana health issue ni hargani aduga CSO singita hargana koi moral policing ni harkani Shumaina magi dongan bahan dok pi bedagi drug ki issue si hujik mayok na da awaba moiri adubo good news hai batai ai ngarang mak Manipur user collective haidana koi Manipur do lariba different koi users sing jigi apun ba body amagi koi meeting ama yaujuri madu ngarang si da resource person obiba koi yamung arkini mai su yaw drama evening session do kar thieng lam ga deba mali madu koi punna hon amin dragadi masi mai pak pangamoi habigi pot ama laktana koi tongan ba koi ki workshop live ki mi sing si mada share to holaga committee ma semaga punna thengna minasi habigi wafam ama koi ngara hodok serami ano hojik hemantana thambiba awareness counseling to go mayam do koi na awareness sai se example ngasimak mayol na siliba function simak koi mi yamna su chan banataba hol si phajana thanba ngamdrisi isai nongmai lila pala karigumam torgati signa sign ba ngamdana emata sira phamaga adum pakum bibe yani ai kana tawje madugi potu adum lakadabani na ikoina entertainment with awareness program to sigana session tawjerami thank you emanta ai kana dagi audience dagi question lawjage question si ngasai di observation mana yam sang na hangbiba yawi adu yargadi observation mana hangbidana koi question da specific oina hangbina ba aduga kari haibetare bhab hekta na nuai na yana na ba hangbina ba ai audience ta thadok sare audience na question hangbina yargadi hangbiba yarne koi volunteer sing na question hangbini ba sing da mic ongta sinabina ba ning gari aduga masi minute tara khaktang lojage ko mayam waru biroi Hello. isagi mingale phong hanong tang haibi aigi
Bishop Ting Aigi Ming Bishwanath Tingnam Ai Kakching Kunau Dagini Hujikpudi Kokatel the Lajavan Ahan Mamaktada Nasigi moderator Wibiriba senior journalist Ozamobi resource person senior journalist Oza Hemanta Kumar Ningomba Aikai Kumna Vuchage Loinana Asigumba Youth Conclave Assistant Bibagi the Mag Manipur Youth League Mayol Busu Ai Tagat Popong Sari Aigi Laksaningiba question si Manipur da Naha Mayam Mamana Drug Paktak Nana Sijit Narakibagi Maram si Manipur si separatist movement Laiva conflict area ama Oibanina Akoigi Siang Haijarabada Lalhobagi Adugumba Maikai Romda Naha Sing si Satki the Nanabagi Damag Drugsi Atom Nana including government Yauna Masi Naha Sing da Tamnana Sahan Bara Haiba question Sima Aduga Loinana Ngasai Mamangi topic da ina Hangjaningi Bania do Butanza Hangja Hodana Koigoza political science ki was a Danavi Nataba Koyoza Homen Tangjam the Hangjaningi Bani Adu I was a doing a laxer again. Hujikiti was a Hemata and Gambi, drug Marina Burger at the Dam Hangiro, Mamangi, the Dimana Kumbada, Kitam Kudung Charo and Almaitamzi. Panioza Laxakado questions is drug kidney. As I was Anatambiram Bada. A Koigi Manipur object Toiba conflict si war on drugs. Sinamaram Oiraga. As a way issue ama Sigi conflict si Lakpani and attack pyramid. Adangasai war on drugs in a Haurapam ama Ohelaga. Kogi Manipur the Lairiba Lalobagi Irangsi, Lakshin Nanabagi Damak, Madumang na core issue the Oivan Nataba. Adubu, Ozana Tambiram, but the core issue, Oibagi Mawonga, Tambirami, Aduna Maram Ohelaga, Koi Kanglup Anigi Marakta, Conflicti Toal Laga, Kogi Lalo Wasingji, Lakshin Nabagi, Maram Mama, Oidoidra, Haivasimai, Ozada Tamjage, Hogiva 1992-93, Nagakuki. Tokiba Lanzi Loiraga NSN IM ceasefire Lagnan Nabagi Aso Lambiam Wagivani, a Koigisu, Toiba confliction of Maram Weraga, ceasefire Lagnan Nabagi, Lambi Su Adum Wehale, Laksul Lagnare, Masigi Matang Sita, I was at the Wapam Karadangai, Kanzaning Yosa. Thank you. Hogi Manipurda Mayai Kaba Draki Sating si Nasi Narangi Wanati 1980s ki Mamanga, Mayam Nising Biramgani. Thom Lakaida Hogi Ang Masama, Zagadis Cobra, Amagi Watu Malegi, Ang to Hali, East Pig and Tonabama Lake, Yamaling Metamgi Waniko. Havati, Atai the Giadum Mamang to the Hora of Port Money. Ado, see, Matamda di Ahogi Lalo, movement seed, Legeragasu, Adu Yamna Kanba Sating, because I fu Yamna Kanba in the other Kasu, Waiti. Aduna, Mayakaba, Draki, Sina Maram Orga, Sitazalaga, I quick and see. Kunai Mutanaba, Indiaga Mena, Atam Nana Tobani and a Loragati, I Madumuna Lowy Haragati, I Sama the Sama, I Madusumina, the Highamon. Ado, Shigi land city, I heard the Yorumbayai, so is the Quarka Usanaba, Usanaba Yorumbayai. Quite again Maru Ebadi, Masagi, Sendon Kaki Kalaga, Sensi Kanaba Pangni, which I am Pangni and a Kalaga, Lalon Bamayams and a Pambayim Amanatraga Amasinaga, Magi Poto Yona Honarakani. Adu yo na bo na bagi victim du karan we hoba akoi misam miam sin we hobne ko sin adu madi amutang sabada anirtang sabada sinabada edik yam oigan ba port amanina adu de edip oirakanda masagi port ki demand so tum torokpane adu nang sai port na maram oirakanda ai khunai kaurokpani ama kaurokpani hel isugi wa da sangakta bane ba ko akoi si taseng badi drug ki issue se akoi ki state ki oiba nation ki oiba health ki issue ne na lohum ju thop pot amane ba ko masi health ki issue se ai health ki issue ne lawning e ba se finally aduga ngasagi waja homen kai kai haramono de khangde
अदो अखोगी मणिपुर लेरिबा कन्फ्लिक्ट से कन्फ्लिक्ट सिदा मदुगी अखोगी कनो से मरु ओइबा मपुंग ओइबदी अदुदगी नि ना हाइद्रगसु ngасꯥꯏꯒꯤ नार्को टेरोरिस्ट मयाम अमा यावी लान सिदा मपांग मपांग ओइ यावसल्ली अदुगा मोइना अनंबा लुसिंगगा थबखे तवीना लवी अदो मोइ मनुंगदा सेलिबा इसेंदुदी अखोगी लालौबा ngahakta अखोगी नमधरनबगी वासु नत्ते मोइगी मरैबाक अमा सेमनबनी लममुनबनी अमरमदा लममुनबनी को अखोगी लमजे मुल्लग मोइगी लम ओइगेन हाइबनी लममुनबगी लानेना आइदि लवी अदुना ngасꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯏꯗ ꯇꯣꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯗꯤꯕꯀꯣ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯈꯔ ꯊꯛꯑꯒ ꯈꯔ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯊꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯒꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ कुकी टेरोरिस्ट मैम यावी कुकी टेरोरिस्ट ड्रग की नार्को टेरोरिस्ट मैम यावी ड्रग की मूवमेंट मैम चेनब मैम यावी सिगी लानसु अमनी अदुनबु ngसागी पोपी पामी यानगी यादबी वाथोक लाइना पोपी पामी यानब चप्पन नत्रो आदा आदा अखोगी इरांग थोक्तंगेदा बीडीएफ मा हलखिदबदो हलखिदेदना यानब चप्पदा अदु मांगरेदना अदुम हातखरेदना सि तौरिसिनेबको मोइसु मपुंग ओइना यावी अदुगा अदुना मपुंग ओइना सिगी लानसे तो थोकपनी हाइबदु मक्ति आई हाइब ngamde समाय थमजगी Hello. Aron waktada ojani bu kai khumna ba ucha bagaloina na mayolna sigumna program am sinmi bagi tamak thagachere ai gi ming oina amarjet ai hoju je Manipur University da lai jabane aina hangning ba wahang dioja akoina hojik soi dum angang ojeri but akoina ka hina angang oingai matamda churup kumba natragana talab kwa gumba chabaje laikai amada mi macha matamda wa law ba haitare अदुबु चुरुप क्वा नत्रगना तलब सिदगी हेनबा का हेना माय कन चिंचा के आमा थोलाई हातर हुजिसे लांगनी मो वफम दि अखोगी सोसाइटी जे पेचा की सोसाइटी नि हाइना अखोइना लोइन एक्सेप्ट तौई अदु चप मानब चिंजाक अमा नुपा अमसुं नुपी सिना चामिनब मतमदा नुपा सिना चाबदी होइदा हाइरगा नुपी सिना चारगदी का हेना फत्रबा यामना मांगजरबदुन उरकपा हाइतारे अदुगा हौजिक ट्रेन नमोइन चथरिबा तोआन तोआन कॉफी शॉप मयाम अमा लिंखटलगा हौजिसे क्लासिक एग्जांपल है कोई सी महाबली सी कॉफी शॉप का हेन हांगी है तारे सिरेदा नुपा की जे साइड अमदा थमगा नुपी जिंजे ग्रुप का लागा कॉफी शॉप सिदा फमगा आइदे याम फोंगना चुरुप का जे हेक्ता फोंगना थकलगा मोय पार्टी ओइना ग्रुप गेंग की टाइप तक लागा तखलक पाइ तारे मसी जे अखोइना अखोइगी सोसाइटी दा अखोइना मसी का हेन माय कन चिंजाक अमन नत्ते हाइना अखोइना मोयना चाबा थकपजे अखोइना एक्सेप्ट तौदोइरा तौद्रगदी मसीना कईदा अमांग लाकनी अमसुंग तुंगदा करी करी अमांग ला मतुंगदा मसीना कईदगी मांगजरे हाइना अखोइना एक्सेप्ट तौद्रगदी मांगजै हाइना खलगदी मसीदगी मतौ करमना चेक्सिन थावंग लखतकनी अमसुंग अखोइना ngasi uri je kaidauga hai matamda अखोइ अर्बन एरिया सिदना याम उइ हाइता रूरल एरिया स उदरी बसिगी ममी जे आइना चत्तबरना ओइमना दि खंगदे अदु अखोइना मितौ तंबदि जो अखोइना अर्बन चाखलक पलैबाक सिंगदगी आइदि अंडर डेवलप ओइबा सिजिना मतौ तम हाइतारे अदु अरगदी अखोइगी अर्बन एरिया सिंदा का हेना तौरपजे उरगदी रूरल एरिया सु तौरिंग ओ तौरओइ हाइबजे ngamde हाइतारे मसिदा ओजागी मोट फोंदु पियो थैंक यू याम नुंगाइबा याम इंटरेस्ट रो फुमनी अदो मयामना नुपादा दा हाइ अखोइगी कनोना नुपादा दि कया हाइदि नुपीना तौरगदी हेक्ता हाइगेना अदु हाइना यावको आइना हाइजेनिंग बम खलै कल्चर से नुपीना योकपनी अखोइ मणिपुर की कल्चर से को नुपीना योकपनी अदुगा नुपी से इमा लैमरेन की मसकने मोइना खुनाइ से योइनी नुपी कैथल येंगुको नुपा मयामसिना सालान चक्रनी मसा योकपगी थदांग से नुपीना ओइनी मसा युइबा मसा थाइबा मसाबु मी ओइना सेमिबा नुपी सिंगदुना अदुमा मयाइ काबा सिंजाक सा लेरकांदा खुनाइ से तुम हिंग्रे सिनि खुनाइ ख्वाइदगी मांग ख्वाइदु नुपादुदी मादी छिबा यायबको नुपीदुदी ममाजे कनो इमा लैमरेन की मसकनी मादी मांगबा यादि मा मांगदी खुनाइ मांगे मुतलेबको
सिनेबको अखोई सेमगदरिबा नक्सुम हारिबा ममादु मांगन यादे अदुना नुपी सिदा मयामना यामना कन्ना हाइबनी नुपी वहंदना येंगबना ते थागलिने सिदा अदुना मोइना अदुगमा सिजाक साबदा यावबसे मसी अखोई हंगा याम ओय अदो वा ngang खर लुइये हुजिकसे कइनो हाकांदा मपान लेबाकता यू थकपा हाइबसी मिगी कल्चर निदो अखोइना कल्चर नति कल्चर दा येंगदोरा हक्सेल दा येंगदोरा नतगना सतनबी दा येंगदोरा सिनेबको यंगो अखोइ सिदा आइबुदि तोखरो आइबुदि यारगेबको मसागी चाकौबनेना मपाम चाकौबनेना लाकांदुदा नुपा मयामना यू थएना नुपीसु अखोइसु यू थकनी ग्लास अम थकने थांगला थकपदा आइगी मोनसिना आइ वखलसिना यागद्रा यानिंगद्रा आइ ngसाइजे दुनी अखोइदि कल्चर दा नुपीसि याम थाक यामना वांगना लौई मोइननी यू थक मयाम वारकदोइसे मोइननी फागदोइसे तौगनु हाइदोइसे अदो मोइसु पानना तौरगदि कमाइ तौइ सि पोसिनेबको लाइसे अदो ngसागी नुंदांग अथेंग फावबा अदुम हांगी कैदोइनो खंगदि अखोइसु दुम उइयेबको नुपासु दुम फमम यावी नुपीसु दुम फम यावी सागी लसम पायरगा सादुदा करि यान मनो गायना बियारगा फंगजाला बियार यावजाला गायना अखोइसु येंगबा यावी अदुमक्ति ओइदबसु माले अदो नुमिदांग अथेंगबदा खरा अदुम पुनबा अदुम उइ इम्फाल मनंगदा अदुम पुल्ली अदो मसी हेंगलखिनि सुम हेंगलखिनि अदो आइदि मसी थुदुंना काइदब्राइना खल्ली अदुगा सारिबा सिंजाक्तुदि कंट्रोल तौबा ताबो अदुगा आइना कंट्रोल तौबा हाइसिदा खनबा ताबा मागी मसा पोक्ता ngairiba hagada wakal kabu tara angang class 3 4 natagana nursery tamba angang dagi mamang duda mapa duna yu thaba ayu thakilao nang phamu lao na phamang masa mapa do adung ngamgadra mapa am tan adung ngamgadra ba lao ipa yu thakke nang phamu lao zaida nang yu support khara thakpi ge lao pi ge lao na am tak adung ngamgadam ti yeng biu mama duna adung ngamgadam ti yeng ko masa duna mapa duna yu pithakpai culture du ma pam de ba ko adu man mari thai ba ko si khalaga थबक तौमिनब सुम्ब्रायना आई फाइन थपसे अम खक्तंग कनानो नुपीरोम दे यंतंग तौरगा तोसे मतम दि लोरे लास्ट क्वेश्चन और नुपीरोम दे यंतंग ओजाई मिंग विद्यारानी नोंथोंबम ओजादा वहांग अमतांग हंजगे ngasai ओजाना हाइगिबा ओजागी कनोदसु हाइपेतागिबदा अखोइगी कोई लेबाक सिगी कयानी लालहोलू पदम हाइरगे आइन यादव ग्रुप सिगी असंगी मपान दसु दुम ड्रग यूजर्स दुम ग्यानताना लेरम बयावे नो जागी ngसागी कइनो दसु हाइपे ताजे अदो हुजिक से अखोई की 3rd मे की मतुंग दा कॉन्फ्लिक्ट थोखरबा मतुंग दा अखोई नो हुजिक से पाक्सन हाइपे उजबा हाइ तारे खंजब से अखोई की आइन यादव लालहोलू इमा लेबाक पु नुसीजबा सुगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना ड्रग यूजर से रिक्रूट तौबसे खरा उजै हाइ तारे जुक से अदो सिगी ड्रग यूजर सिंग से रिक्रूट तौर मतुंगदा मखोई से रिहेप फजना तौबिरिब्रा नत्रगा मखोई से इमा लेबाक पु याम नुसी हननबगी लाइन अमदा पुहलक बगी अमा ओइहलैब्रा सिने बखोइना हंगजनी क्वेश्चन सिना अदुबु अखोइना सुम उजबा मतमदा सिगी ओन्ना तैनाबदा हैंड एक्सटॉर्शन तौबा दादी मोइगी कानी दुकान दा कई दा मोइजे सिजनरकांदा हेना पैसा खाइबगुंबा खुदगुंबा मिंगोंदा दब तौबगुंबा सिगुंबसने हेना आइदी कइनो तौबना मोइजे सिजनबराना खंजे दु सुमाइना कोइगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना ड्रग यूजर्स से डायरेक्ट रिक्रूट तौबगी महुत्ता करी तौबा याबगे मोइबु फजना रिहेप तौबिबुजे हेना इंपोर्टेंस ओइदबरा हाइबसे ओजादम तखंग मरैबा की वफम अमा इरैपा की वफम अमा लाकपदा ड्रग यूजर सिंग असिगुंबा मरक्ता यावबसे आइदी याम फबा खोंथांग अमनेना लो कयिम कायदेना खली तौबददी मोइबु लमजिंग बीरबसिंगदुना ड्रगसी थादोक हनबा खक्ता नतना को सुमनगी मरैपाक नुसिबदंग ओहेनबा अदुना मियामदा काइबा पीबा पोतुदी मागी ड्रग चारिबा कांगुदुना थोनबा नतेबा मागी सेनियर ओइबा कांगुदुना सुमाइन तौरु सोइन तौबगी पोटनेबा को अदुगी पोतुदी खेनेबा को अदुगा सागी लालौबबु यावरबा मयाई काबा ड्रग चारमबसे दुम चाद्रे कैदरमनो खंगदे हेता चाति अदुना ओथोकपा पोट ओथोक मयाई अमनी को अदुना मसी आई थेंगनदना हायरबनी अदुना लांना फारबा ngamdaba leragadi थाजन बिग्रो अमतंग मोइदा अदुगा अमते येंबियो अदुगा मरिबाग नुसिबगी थबक तोरकनी अदुगा ड्रग थादोकनी अदुगा ngसागी सेन खाइबा खोपा म तौबा नातै चादबा थबक तौबदुदी मोइगी सेनियर ओइबा मयाम सिंगदो अखोइना लेपाक निंगबनेना हारिबा मयामदो लेपाक निंगबगी गांगबुगी मतौ नत्ति लन निंगबगी गांगबुनेना स्माइ थमजरम थैंक यू हेमंत मिनिट अमतंग अंगाइबिरो ngसाइदगी नुपी से डिस्क्रिमिनेट तौवेना सुम तौरबनिना नुपा क्वेश्चन अनि हंगामि नुपी सो अनि हंगनबियो आइदना अपील तौरे अदना अनदर कनो नुपी मा क्वेश्चन तौबिरो
Oja, I am Susmina, research scholar, Department of Sociology, Manipur University. yare. Agi ahanbo question je war on drugs effective oribra Manipur da, because given the extensive drive, akoi CM Pabung Biren na sumai Facebook am share to boy popi ka ek gaina ko. In spite of this extensive drive, it is reasonable to ensure that law enforcement agency are well aware of the key players. Adubu sige key players sing sidi akoi na areas ta we ta diba. Tarasu red handed the power of Thadoi nebo Zano Hajagi Haibi Gibedo, Madam Ben Brenda in a lighting the Tadoki neighbor. Other party, can we assume that there is a collusion, a corrupt nexus between the agencies and Wazaki drug mafia sing siga collusion ama labra Habitu question the negi first question or Jereke. Anisho with an Ozano Haibi law yam restraining or constraining or law ma creator kana quina drug ki ecosystem se bind over the bani hai bako adubu ini duna or ta da duna khoi lekai da or drug yoli ba sing se kai yoli no harakta di lai ra bagi harak toine ba adudi sigi simit lo nama sa da bida lo ama yam strengthen no ba lo ma putho ka na khoina drug ecosystem se khoina thugai bangam dori bra and ozana hojek nupi gi maram da khoi culture yok ba kan yam thagat pi yam nugai jai adubu nupi ama oina khoi shu nupi singi hai tare Ichasing Haitare such society is him the Bagita role model or Kadaba Nupa Pamje, Aduna, Ozagi public speaking, cutting Makta, Nupi Masum Nupa na roles, cultures, bring Tau Bagibuta Makta, Koi roles, a Puna Lominasi Habado, a very Bioza. Yam no I could Bagido Ishu at me or when Honazake, Aduga. Aduga. A quick can say, I showed them high Yarobanida. Zagi, a quickie, Sanu Ningol Singna. A quick maitida. We like our pure bloods, high discimaram carigino. No, she palm dine. Ado, no the ledegadi kamaintawi, you taga, mong marinta de, poo say the now, no peeing yam tintowi. Nupi de cadore, I poo say the balloon to be the Honda, leaning. Adona, no issue. Mayang Masadona, no Mapung Power, Papatamu, Muin and the piece in the Kara, Nangisanu, in the Satanabagi, the Mapan, Sakit and Wagida, no issue, Muina Pam, got about credit. I could just high Bahorabonita. And this one sell pine Nabagida Makta, Huralaga, Akunai Mangalaga, Nasagi, Drug Carbato Bodo, Aduki Magi Wag, Magi Pakum the Pakum Nati, go, Magi Pakum Nati, Ado say later by one. Madu pakum do itabiati aduna taba mayam amale thabak mayam amale ko selsi sangmana thak to busule sangdana thabak to busule yam to ya yam le ko aduna khwaidagi laina tanba ji hurala tan bane ko hurala tan bane khwaidagi laina tan ba sen hurala ga tan bane tano pai miti pangal wa dia di matam mang dia di sel ting dia di ko adugi mayam duni aduna man hariba photo adu ai tadi ai longdi aduga sai question yan answer duni ko aduga Kanoki war on drugs. War on drugs si Samu sigi magi kano se maya ni le hai. Alamana hai do waniko. Amana kamain to kebu unna ba ama. Mi kihan na ba ko lakpa yeng na ba singak na ba kihan na ba gi ama. Ango to ido ati do ido. Amana ka do ba sar na ba pot ama. Natra. Smai to kana war on drugs se simin sanong thumam birengi thamui dadi yam pamjaba. Aduga masagi utpana khre hen khre tawgado pot tahudi bako tawde aduna mai pakte maru maram pakto maram haijage bako manipur gi singmai mayam ama popi pambi thai thari bo popi pambi singdo assam rifle ki kemya bok thai natra central force ki kemya bok thai assam rifle kangu omtana thaba yaroi haide thingde yaiko maripak maram dam gi damak thawai kat ki nan leiriba laloba yorba mayam ama singda su lei tamda su lei natra Moina Maru Tonu Nong the Haidi, Mujadum Yai, Natra, Muhing Nabugi Damakta, Shinebako, Ado, war on drugs that Kanana support of the, like central portion the support of the, police na support of the, emulation na support of the, my kid retired in the draw, my kid retired Makari Kandage, Emily Bokta, Popi Pami Merkazawish, I do Udabro Pido, Udabro. We call Ado Imadu Koromoharubani and other Pardo. Kanganiko, Ado Imaru Koromo, Lahano Koromoharubani. Aduna masagi honorable Minister Hanagi Minister nung tumam biren ko mana
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯛꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯊꯝꯖꯒꯦ Thank you. Ngasigi kano sigi resource personal question answer gi pakhum pibir matungda koi session ji loisindana ba tharang tawjirage adu moderator oina ai wahi manga tarak khaktang phongdokna ba tanjadi laujage mayam wadi wabiramani ai yam sangjaroi just 10 minutes kumate laujage ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯆꯒꯦ ꯃꯌꯣꯜꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯀꯟꯁꯁꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯔꯥꯕꯝ ꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯙꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤ socio-economic, political, ethnic, and identity crisis with drug menace mari lenana faje wafam mayam thambirame hojik lai wafam se ekoi youth hairase oja homen ngasai youth si karibu kauge habdu magi wahan thok legally aduga socially aduga traditionally sumaina hangadawni haidana magi thambirame adubu aikoina national level haitare ko National Youth Policy 2014 की मतुंगिना कोई youth ची 15 years तक ना 29 years पोवा youth ने है ना मसिंग थी मधुदा 2011 कोई की census तो दा लाइगी वो मसिंग ची कोई की Registrar General and the Census Commissioner ने लोबर report है तारे को 8,39,267 youth ची मणिपुर दे लाई है ना लोए मसी अचौब मेन पावर मनी मसी वर्कफोर्स से अखोइना कमदौना सिजिनगदगे हाइदो मदुने बया मरु ओइरिसे अदा अखोइदो हजि अचौब प्रॉब्लम अचौब इशू लाइसे करिगिनोइदा अखोइगी यूथ सिंगसिगी हिमाई चुमिननबा अखोइगी लीडर हाइगद्रा मसीगी पोसी यावदबगी अवाबने ngarang mak ai thoram de yawo phangjadre ai atopa function amada akhoi yawrubadagi adubu ngasai media da thengnabada mayol gi president phongdok pi bo phongkhara aina ujebada ekoi punsin bangam debagi awabam ka yawrse masi ngasai oja dhanabin thambiramba identity crisis saibuga ai mari khar leina khalle maramdi ekoi da different koi gi objective anabada se mahiroi luki hairo adagi social kano ge hairo tongan bolupsi masing yame ad autoba community gi jengsi se naga gi hairse Nagagi da UNC ang kulay, ansam ang kulay, kuki da harasi, kukin pi ang kulay, kiesong kulay. Koi di satri lupta masing mga atro adum lay, civil society organization da mayam amalay, mayam sibo punsan na bani haid na siyam ba lupso adum yami. Aduna oza singlen masnana fagi tawe, tawami chak masing tiba chakhiba midu di halakre, Manipur gi siyaso masing tiba chakhiba du di hojik pawa halaktri hai. Aduna sigi impact sigi problem and issues di ekoi common people da thongya maram di loop tu ya mamina loop ama thabak tona hona bada man power money power ya mayam changi resource mayam changi resource tu di mo gi dil lajida banina government budget tu happy da banina madu mayam da people ki contribution ama lorna bahana bada di hanjan lobui phim da lae
ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯎ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯜꯂꯒ ꯄꯨꯒꯗꯧꯕ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯄꯨꯒꯗꯧꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯌꯥꯅꯕꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯕꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯟꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯙꯔꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯕꯗꯨ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯝ ꯌꯦꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯌꯦꯠꯇꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯧꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯧꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯧꯔ ꯃꯥ ꯌꯦꯠꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯪꯒꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯁꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯗꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯥꯔꯛꯄꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯈꯔ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯌꯣꯜꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯕꯤꯌꯥꯔ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯟꯅꯖꯩ ꯃꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 200 ꯑꯦꯗꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯪꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯆꯔꯔꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯨꯔꯦ ꯆꯥꯔꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯃꯇꯝꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯆꯥꯔꯨꯔꯒ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯝꯐꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯦꯅꯥꯖꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯗꯧꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯑꯩ CSOꯁꯤꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯒꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯌꯥꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯎꯏ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हापकानी
hojik sigi loisalakpada isai program ama lila program hapadi hojik bhabok si chaloi akhoi ring ngang je taning ju ta doine aduga sigi posting je akhoi da entertainment with awareness torgadi miyam je bhab ta gani adu tawne adu moi ju dum yabi admain tawdana akhoi na aina samjan jarabda Manipur Youth League na tawiriba program si yamna phaba program amadi hoi tawudabu program asi khoi topic yam yamaga numit ini khakta da loisan gi base sina akhoi na khana ningi ba mayam da khanga ningi ba tawningi ba thabak singdu loinok tawuda khajiktang wat kani adra makhata na asaju akhoi panelists sing experts sing na thambiram ba khana naina bagi program si sumaina pak san natragasu group ta lekai goina mi manga tara specific area da specific topic da akhoi khana bagi mathok ta gani maramdi akhoi de hoji lai si ainga sai matak thamjagri ba main body am leiba madugi utilize to hum leitaba se akhoi labu si bhari delai koi kano agriculture department ki record matung na law pari lakh ani ga lising yak hena lai sigi manung da irrigated hai tare ithai lokong phangodi law pari lising yang khai yaude are di atai law pham sing loi hang lai doine and siguma mayam se khoi na kramai to utilize to ni kramai thabak pi gani are ki tourism sector hai si tourism si state government ke record ta tourism sport na le 29 khaktani foreigners 403 khak jange adagi internal haigadra India manu kisna lam lising fu yang kedam jange adi akhoi na tourist laibas singduga akhoi ka kamdo loina ke dege habe mayam jange ba akhoi di tourist lak photo degi paisa lahu degi mulhu degi ki hanga degi asom da chale ba hanak akhoi hemanta ya akhoi yauna yaksang do laos chale laos chatpadu da mina kamdo ne handle toge se akhoi gi bag ama tahoba gari kanna thobudi tahobuji around half kilometer gumadi gap le reba khoina chatlega khullu su pharak ta ba moi di 1 minute gari hanja da ba aduga moi local naha mana bike tonga tanaraga khoi de pi sigi culture mai khoi sengbat bachangi khoi lakpa mi si khoi maite londa miyok miwan akari miyok michan phaba ido adugumba yaudраga di khoi tourism chakhot panga moi sai hemen dan haidu jam chumi government na chinda dang hairaga thabak ta yaudda banina akoi da khudong cha da kaya mayok nai aduna sigumba program si khara tawba si de yam pak sanna tawbugi mahuta piktak na lekai local club sing si chalaga local issues and problems madum yam da koi khangmina ba nainamina ba ai khoi da moi yoro haibana ta ba thoi ba problems si ni issue na si ni karmai toroga masi solve tawgani karmai toroga masi divert tawgan haibana sing do akoi khangmina ba di jange ba issues khangmina raga di problems solve to bulai ba akoi jik lari si issue khangmina da bai ne ba issue si amanam haini different narratives ki da khoi ji loi kangaw na re ba even ai khoi ba da karium kan da confusion da dum lae adra masi ki posi tawdana ba mayol na sinbi ba matam gradi break amu lai ro ma le na hamu long march sel roga amu tumi na lai ki dra mayol ji ka dog gram no khoi jo kaim khalo dre adu bo handak saphong ko hai gadra regenerate to mayol ju regenerate to bai tare go masi ko yam no jai aduga ai hujik thamjaba lekai da salaga awareness piba khangmina bado madu program do makhata na chathabiu haina appeal tawjabo lena na koi thorom sibu mapung phana saruk ya bui dong ta puno po I thakachaba phongcho jeri thank you Thagachari moderator Aung Sambam movie senior journalist amadi resource person Hemant Ningomba senior journalist bu program asi loishinbaga iroinana vote of thanks bibinabagi damakta kausanjage Mayengbam Premananda publicity secretary of Mayo Nasigi board of thanks asi pijadringi mamangda ai mayamda karigumam tang haijaramge aikoi mayolna numit kun ga mathoi ni subna leptana khongcha chatkhro matungda koi lok sabha election gi mamangda koi campaign kya chathajaki koi gi achumba election ama chanabagi damak smaita mayol koi lup khiba leite mang khiba leite akoi adumak hingduna leidi haibaji mai oza thamjaramge aduduga koi gi hojik so khoi drug ki matang da khoi tongan ba mafam jaga sing da chatuna
कोई अवेयरनेस कैंपेन क्या आम चथजरी कोई प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा कोई फोंगजदबगी वानी कोई मफम मफम चतुना कोई क्लब ऑर्गेनाइजेशन इमा मैरा पाइबी क्यागा कुसमनदुना कोई मयोन अदुमक हिंगदुना लैरी हेबसे हामक थमजगे अदुगा ngasi मार्च की तांग कुनगो हुमदोय लमतागी कुनगो हुमदोय पानबा याइफरबा नोमाइजिंग नुमित असिदा मणिपुर यूथ लीग मयोलना यूथ फॉर नेशनल रीजनरेशन हाइरिबा हिरम असिदा ngarang dagi howduna numit nini supna chatharakkiba youth conclave asigi ngarang amadi ngasigi moderator oina phambak tak telengsin phikiba thoidok hendokna I pau gi lamda lebak myam gi damakta kathoktuna laklaba myamna sakhangnaraba ikai khumdajariba ming oina hangatjarabada oja ngarang phambikhiba oja yumnam rupachandra chief editor impact tv amadi ngasigi moderator oina phambamlang telengsin biriba oja ming oina hangatjarabada Waja Ahong Sangbam movie senior journalist Anina Adum gets in Bikia Kaitopiduna, Torom Asibum Pung Pan Bi Bikidamak, Manipur Youth League Mayol Gimaikadagi Tagapa Pungtuksari, Matanga 2-day youth conclave Asida Adum gets in Bikia Kaitopiduna, Morui Wanglo Bikiba, Loina Torom Asibu Toy Hapiduna, Awang Batakta Pukapiba, Leba Kunagi, Lepalitana Todang, Garak Laban Hakai Wakalon Singbu. Mangal pibi riba tungan bahiram kyagi maramda khang heiraba laigumlaba oja sing ngasigi resource personnel election birakiba ngarang amsung ngasigi resource personnel election birakiba mingoin hangatcharabada oja Dr. Rambam Noni associate professor DM University oja Malem Ningthauja historian amadi oja R K Nimai retired IAS pusu Manipur Youth League Mayol gi maikedagi Tagatsabu Pungtuksari, Loina Loina, Nasigi, Aroba Numit Asigi, Ayuki Sesanda, Pampakta Lenkat Piratuna, Maru Wanglo, Ibikiba, was asking Ming Win Hangatsarabada, was a Dr. Homen Tangzam, Associate Professor, Indira Gandhi National Tribal University, Loina Loina, Ming Win Hangatsarabada, was a Dr. Danabir Laisram, Social Scientist, Amading Asigi Nungtilga Sessan Asida, Wanglo Wina Pambikiba. Ming oin hangatcharabada oja Hemanta Ningomba senior journalist pusu Manipur Youth League Mayol gi maikaidagi thagarpa phongdokchari mathangda mayol bu nungsibiduna amadi thorom asigi thoi hapiduna achoba thodang lobiduna Manipur gi tongan maphamdagi lengbirakhiba Satran Harol Singh Invite Singh CSO Singh amadi thorom asibum pung phanabgi damak sabgi aphikiba khwai punampu Manipur Youth League Mayol gi maikaidagi nolukchari amadi thagarpa phongdokchari Loina Loina Nasiki Pangtok Sariba, Queen Arang the Gihodana Pangtok Sariba, 2-day youth conclave Asig Malem Gimapum Kudding the Sinba Tungna, Tarom Asibu, Mamigi Kutangda, Mayamda, Yembagi Kutong Saba Pibiriba, extreme importainment Amadi, Norris Window TV, Isil now Singbusu, Lamdam Asigi, Tanatana, Lamdam Atopatopum the Ladiba, the Gassing the Ladiba, Isil now Abusu, Yanghanduna Mayol, Yohon Janing Liba, Pandam Sing Asi. Yohon bada mateng pangbibi damak thagatsabu phongdoksari loina na ngasigi mayol na pamjariba pandam sing asibu yohon bada amka hesu hena mat thona pibiriba koi print amadi electronic media amadi sound gi sinau singbusu Manipur Youth League Mayol gi maitagi maikai thagatsabu phongdoksari loina na ngasigi pangthoksariba conclave asida mafam asibu pibiriba Damianba Publication Trust pusu Manipur Youth League Mayol gi maikai thagatsabu phongdoksari aroibda tinbiriba khwai punambusu punamakpusu Manipur Youth League Mayol gi maikai ikok nonjabga loina thagatsabu phongdoksari punampu thagatsari matang asida board of thanks tension jari Ngarang dagi hauduna numit nini chupna chathaba Manipur Youth League Mayol na sinjaba 2 days youth conclave on Youth for National Regeneration haiba thoram asi matang aswaida loshinjare lengbirak liba khwaipumna makpusu amuka na khurumjare